Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofonum o ya jinkwa Yeshua Messiah dinimu. Ene mosomfo apostle AKYIWADE3 ene minimu edi ahyem ye beche twedi ampo ya we nasem. Yes. Ene nkwagyesem bre naso. Nokre. Wian waso na nsempa ne ba wo nchen. Yes. Yemmo oba ade ne nsamrane yemfa nsempa ne mra. Wase wedu krokro du hinika taban. Ye nyankrompo twereduampa ne yi. Menkwa me nyankrompo. Asidewura na asiensa amoso ansa me da wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwabo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu temtechia. Wotako temchako bremu. Israel no merema mukufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaja akoframrai. Na yakotem tetia ye da wa bremu epiafo. Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante fo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansententen fre. Sedako kwampu. Kwampresu numasu. Oje suo kutwere suo poma pontumfo a. Woje pokokwa hode ti mutin ma Israel adese dominant asase pese suo twa ya. Ensuompo anka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de din mumpoma ama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba de bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sumbo han. Bo wiase ade nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrane a ne di fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Wo bade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Amen. Yeda oso ni asase ura twedi ampo ya wase. Amen. Wo bambo ni ahweso pa wo de adome man nato yasomdwe mu. Adofo no so mfa apostle AKYIWADE3 ene nkwagyesem no bade ebie pono se memfa mra wiase afa na nyina. Wian waso no twedi ampo ya wonam doba na zren mizi aso kasa fa me so akire wiase. Maame papa sabre fa pen ene opepa. Quotation to ma no afa said ye be na ye wi agbo akira usu behunu wana montutuo de be na wonche say killer bia la show na ne wan den akire no. Hallelujah. Amen. And the topic eba no we was netie ne topic ne say twonhu free afidie yo ni achiwade ho. Twonhu free afidie yo ni achiwade ho. Wow. Eti ebiti fun e de bobre pe ho. Ebiti achiwadiem e de bobra pa won. Na Bible say twonhu free afidie yo ne de ba de achiwade ho. Nyame bebre won ma nipa ya egu ne ho fi ye fi. Esa ye achiwade ani wo kwase nipa de wurom. Obroni ka bibi say steward ye ka steward. A steward means a person who looked after somebody goose. Just obi a show bibi so when you go pod nipa de ma say hwa so but wa ma won say hwa no amfa fi anka nipa de no. Hwa no amfa nipa de no anka wo achiwade mu. Ene ma me papa abrantie mmaba wa mu giai ene ba bi ye duro no ewu hu encha na jinkwa na sifam encha na wiase asai enti sabre wo ma ho kwa na Satan fa so na do ko ye fidie yo do ko ye chiwade e be ma Nyankopɔn bantam a me pa cho Bible say sinti di ato twa ne twa se baba de nam so be wonye den wonwie ti hwa wuye hwa wo Nyankopɔn ka sem the book of Proverbs 1 verse 2. Proverbs chapter 1 the Bible verse number 2. Bible kasa was one for insem ehunu nyansa. And nsem yi obade na me so di me wiase na abrante nyansa. And no nyam yasem wo twedi ampo ya wade na me so no de ba no. Bible si yemfa hunu nyansa. Nkyerɛkyerɛ. Eye nkyerɛkyerɛ 2. One for ehunu mu nsem. Ebe wo mu abɛbɔ bra yie de be na nkoto fidie mu. One for nyi inimdiye kyerɛkyerɛ. Go pass some ne ba wo nkyɛn ye inimdiye ma wo nimdiye no mu dɔ mo. Tenene. Ebe wo abotre nya brabɔ. Tamuo. Ebe wo mu hunu sɛ de be wo nkoto tamuo. Ɛne ade atene. Ebe wo ayɛ niem training uni pedana be kro je ti aye won fa che etete kwa ko se yen preach na tete kwa ni pe bi
Emrante bi ada ne tete kwa. Hallelujah. Amen. The Bible. One fancy and tete kwa ni dia. Bible say yem preach Bible way. Nyankopon asem way. Yem fanchi nipa tete kwa ne dia ba dia. Enitie. Abrante so. Abrante. O dia nyanim dia ne Nyankopon say na ba boam wetimi nyanim dia nya tempa. Obebo bra wo nkoto hwe na maniyam. Yeto nyansafo tie. Onyansafo tie apostle Okoagyeman. Na wa dini mu no so. Adini mu nyansa wona timi amu timi adɔ na dɔ so. Oni mu difo so. Oni mu difo wo nim die. O dia nya tempa. Ye bebo mo timi abobra mo nya tempa. Yes. Hallelujah. Amen. Ade na koso wiase. Ade na koso wiase. Won go post wa me warning. Ko ni pedua so afidie yon. Deuteronomy chapter 8 verse 11. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy 8:11. Bible nkasa. Asome nkasa. Enti di mransa ma mrisha wo na Eso won go post wa mo ni pedua wa saso die ba die. Mransa ma mra. Ti ni mransa me so. Mrisha wo na Yesu di odi ama wo nyina di so. Na hwe na yo. Eti Nyankopon ahyɛ odi mani pɛ dia ba die. Ɛne etia Deuteronomy chapter 18. Bɛka sɛ mi akyerɛ. Chapter 18 verse number 10 no. Yenti obo ade asɛm. Abrante etia. Wɔsi ɛma wo hunu wo mu obi a. Hallelujah. Amen. Nyankopon ma wo ne. Ɔsɛ mi yɛ hu yɛ nu nipa bi a. Ɔma ne babarima na ne baba fo gyam. Ɔma ne babarima ana ne baba ayɛ dɛ. Ɛfo gyam. Ne babarima ana ne baba ayɛ dɛ. Ɛfo gyam. Ɔbɛkyerɛkyerɛ Akɔmfoɔ. Akɔmfosam. Amusha abosonkom. Bible sɛ Nyankopon sɛ n'akyiwadeɛ. Abayifoɔ. Abayisam. Ni ɔde bisafoɔ. Ɔde bisafoɔ. Ɛni ntafoɔyifoɔ. Ntafoɔyifoɔ. Nkabrekyekyerefoɔ. Nkabrekyekyerefoɔ. Mu amakotutu ado de Bible ato so nyina mo ni mo wiase. Tie Bible. Ɛni nsamanfrɛfoɔ. Ɛni aso dem no so for fresh saman. So dem no so for fresh saman. Akyiwadeɛ wei. Nyankopon sɛ wei nkana hyɛdeɛ mu. Tie Bible. Ɛni dinsifoɔ. Kwaso ɛ. Ɛni deɛ ɔbisa efunu adeɛ. Ebisa funu adeɛ. Ebisa. Ebisa di Ɛyɛ Awurade akyiwade ni wɔn a wɔyɛ saa nneɛma nyinaa. Akyiwadeɛ ni wɔn a wɔyɛ saa nneɛma nyinaa. Sɛ akyiwadeɛ nti. Sɛ akyiwadeɛ wei nti. Ɛna Onyankopɔn bɛtu afiri wɔ asase so. Nyankopɔn bɛma nipa wakyere no. Yes. And obi brɛ. Ebisu okoto mu. Sɛ akyiwadeɛ bi wɔ fie hɔ no. Wɔn mu ho ano. To ka Deuteronomy 7:25. Tie Bible. Deuteronomy 7 verse 25. Bible ne nkasa. When enyam yehoni no. Wɔso wɔnyam yehoni nɛ. Momfa odanhye. Nyankopɔn sɛ wɔni ani saa nneɛma nyɛ n'akyiwadeɛ. Yɛmfa gyanhye. Emu anim na ho dwetɛ. Enso ne asɔfoɔ bi ti Ghana mɛmu aso bubu bosom a ɔkɔ gold hyɛ mu ano ayɛ dɛn. Wafa gold no kɔ. Ana wɔmfa bodua no nkɔ. Sɛ yɛnam. Ɛnam. Na nko huhu na wonwe. Wokɔ ya bodua da hɔ wagya bodua ato afa gold ɛwɔ bosom so kɔ. Nyankopɔn sɛ nkɔbu bosom nkɔyi bosom mu sika. Da bi. Ekobu bosom. I'm not minka gold obi kotu asɛm o. Minka gold obi dia yɛ gudie dia ma bosom. Ɛna sɔfoɔ bi akɔbu bosom. Ana obi akɔbu bosom no. Na akɔbu buaguo no ayi mu gold afa. Ɛne Nyankopɔn de ɔpɔ no sɔfoɔ sɛ me de menyɛ dɛ. Mempo. When enyam yehoni no. Wɔso wɔnyam yehoni no. Momfa odanhye. Nyankopɔn akyi efidie ni amekyɛw no me bi statement ma bu bia na topic ni ko gyina kɔ. Momfa odanhye. Yɛmfa gyanhye sɔfoɔ no timi de gya to emuduaba no mu. But gold yɛ no ayɛ dɛn. Wafa. Emu anim na ho dwetɛ ne sika. Wɔso me nam kyerɛ Bible no. Dabi. Me yɛ printing press. Dabi. Wɔsɛ me wɔne mmerɛ ho dwetɛ. Ɛne sika. Ɛne ho sika ne sɔfoɔ ni bere ɔmpɛ ntaabo no. Wɔmpɛ moduaba no. Wɔmpɛ bodua no. Dabi. Na mmom Bible sɛ ɛho dwetɛ de wɔ so ayɛ dɛn. Wɔpɛ. Bible sɛ me wɔne mmerɛ ɛho dwetɛ. Ɛne ho sika. Ɛmfa bi. Ɛmfa bi. Na nso fidie. Ɛnyɛ sɛ bɛsum fidie because a spirit ɛbɛdi wakyi. Ɛfisɛ deɛ badeɛ. Nyankopɔn akyiwadeɛ no no. Ɛmfa akyiwadeɛ nkɔ fie. Ɛmfa akyiwadeɛ wɔ nkɔ mission house. Wɔnyɛ busudeɛ sɛ. Anya asɔre ne bɛyɛ busudeɛ. Na mmom tan. Na mmom kyi. Na kyi. Na kyi. Ɛfisɛ. Ɛfisɛ deɛ Ɛyɛ busudeɛ. ɛyɛ busudeɛ. Ye. Men from man of God. Hey. Hallelujah. Amen. Wabra sɛ bosom so sika. Ɔfɛ busudeɛ. Ɔba deɛ mfɛrɛ sɛ nka. Amen. Omi adwene no. Amen. Ɛno Onyankopɔn nam mesu tuofo. Yes. Ɔsɛ twɔn ho firi afidie yɔ ne akyiwadeɛ ho. Ɛmfa Kristo yɛ na woyɛ no ɛnkɔtete fi nka kyerɛ sɛ Yesu mogya nti watwɔn ho afirim. Ɛnyɛ ye. Adeɛ yɛ fi ɛyɛ fi. Okua pem ne ka asɛm sɛ adeɛ nye na enye. Adeɛ nye na enye. Ti ayɛ papa. Yes. Onyankopɔn ma wɔ ne the book of Deuteronomy 18. Okay. Deuteronomy abiom. Deuteronomy. Leviticus 18:6. Okay. Leviticus 18. 18:6. Verse number 6. Aye. Obi enkɔ ne mogya. Ɔsɛ obi anyɛ dɛn. Enkɔ ne mogya. Obi ankɔ dɛn. Ne mogya. Obi ankɔ ne mogya. Mogya biara a ɛyɛ ne honam mu. Mogya bi ayɛ dɛn. Ne honam mu. Ne honam mu. Enkɔ yi na dagya so. Hallelujah. Amen. Akyiwadeɛ number 1. Wow. Efidie number 2. Efidie. Obi ankɔ mogya ayɛ dɛn ɛbɛn no. Baba. Maame. Mogya bɛn na ne di afra. Mogya bɛn na ne di afra. Bible say
Obia komoja bia ye hunam enkoyi na deja so moja ye hunam ade enkoyi na deja so obekire o mu ko eyi waja ana wo na deja so eno papa na wona no o papa no eno maame na o maame no eyi na deja so e pa chaw enkoyi maame adeja so ne nkoda eye chiwade se ono maame beda onya ponche aponche no nyina na ohun sane maame na wo de aboa krompo enyi no fro ne maame ahwe nkwala o mo wo kwala ne nketen o nyina o nhada anya papa utie dia tie babo eyi waja yire adeja so enkoyi waja de ba de waja yire so papa wakọ wale young girl but ono ye type enya wadwen se papa yire ne we type eye waja adeja no so twun tan papa de amfana mrew dabi tinie je wunia ba oye waja ba afeti aye unia ba oye waja ba ana wona ba ana wona meche we fi ya woni fie ho ya woni baby o papa ko ware maame na maame di abai wane ba e kese so abai wane papa but hallelujah ono papa maame no papa ba valentina aye ono papa di mojafra ti sa akola no abranti anya wadwen se anya papa ba ana anya maame no so nya maame ntanya maame benti no ubetimi nada utimi ne na enyi na deja so sanse o papa ne maame adanti wabe yo maame moja yina deja so enkoyi na deja so eye chiwade won odi wa list ya na obu hwenu TV don't try you and try resource na hu baby ogina o baba misi che afide yo no nkofo bi ya de kana memu afide yo nkofo aye ebi so aye nsi om ye e no body for sense kan no deliver our spirit on deliver our soul on deliver our body every to me apam bi aso sika se mu what dey nsa no tie bible what say o baba ti ayo o baba ne baba just oba penyini baba wawale baba oba beni baba ne nkoda enyu wadeja so onana no efise eye wadeja oba na awosa akwala no eye chiwade unim na ne koda eye chiwade waja yire baba eno beti ese papa pa chene ba no ne na ede ada ye dia ye news se training no person training Dabi when you tend dabi aye chini ya chino yes ya chini so ne baba na because obi anyem ne baba wo temi sabre fere papa tie babo waja yire baba waja yire o papa waja awono no waja yire ne baba waja awono no just waja wo just maame ne ba no ayo papa na ne wo yi oye woni aba say woni ne ye jama eyi na deja so enu kwanse tie mi ye chiwade mi so hwenu wanfa ho popo akonwa no hwenu wanu TV no wadi nsamani waye fidie waye chiwade ebetinya kwati obrabo tie babo eyi waja nuaba adeja so o papa nuaba ye wosewa so woni na da me pa jo sutras na mampa bobunya dini eye honam eyi na deja so eye o sewa ye fa no sewa o papa nuaba no tie babo eyi wona nuaba adeja so o maame nso nuaba eye wo maame ketwa yefo eye wona honam eye o maame honam to maame wu o timi tu maame ade ma afre ne na yes keso ay manim hwanu TV no tie babo eyi waja nuaba ne ma adeja so me pa jo me chawo nyama nyakopon echio me chawo nyama di fidie yo ba o me chawo nyama do ko so na manyebo tie babo eyi waja nuaba ne ma adeja so enkwa ne yire ho afeti aye waja nuaba waja nuaba ne ma enkwa ne yire ho waja nuaba ma jaso papa nua ayo papa kuma ana papa panyini ne yire enkwa no ayo maame wakuma no enkwa no ti wari we nyina obi hwe me ha nyina wa wi nyina wawe firi sura besifa ani yasifo yara wawe yeso me tibabo eyi wase adeja so wase obapare ma yire no asew bi susu pesa o obeka asew a wodo ho ma wo yire wo fense oba ba ni kunu she asew sutras nesu wona wase ene wada wase adie eyi na deja so eyi abrante even the Kenya kaba why maame na we ne ba front and back why maame no we ne ba Kenya kaba top and down why maame na we ne ba why maame na we ne ba why maame na we ne ba we want say we na we ba oba ndey say oba fa he obi ani mu ne dwa oni self control bibi ori
Onamono de tu. Dear Baboy. Was it? Eyi unia yire adeja so. Unia yire. Where the wa would nia yire and then Eya unia deja. Oh, Baba some kwa kemudo. Eya unia deja. And I also wako nia deja ho. Eya chiwade. Me na mcho babo no. Was ye chiwade. Eyi oba bi ne ba adeja so. Hey. Oba bi ne ba. When you find the Kenya kaba no. Up and down. Maame no. Ware ne ba no. And ware maame no. And no be call station. Na brantage no odwa nanum. Driver ni odwa nanum a chere nyonku book man. We say next week pepepe. Acha 1 month time. No than book mine. Oja ohwe de eburo ran e ba no. E dey asem. Wo no. Ayo. Na no ni. When chipapito. Osokoto wo no de wo to. Ade la gwi ko. Na na ade wan lo do. O da bi me dey am spare. Wa ma spare na wo be gina ba. Wan eburo ran. Wan magi. Ade wo nua ba. Oh. Huh? Hey. Wa. Me sick cow. Hey. Welcome. Me sick cow. What do you want? Me sick cow. Whoa. Akole oni ni mami nam station hey. Now be me and mama. Ni mama dey endo mi wasi o no. Ne mama Say ni mami. Odo so cow. Hey. Kojo. Wo di we ga wanum. Wo ye nyafo. Enye. Frase su na nu ho na de wotete aye o no. I just wa kwa duro so. Eyi oba bi ne ba adeja so. Oba bi ne ba adeja so. Nyankopɔ sɛ na chiwade. Ɛyɛ chiwade o. Emfa oba bani baba. Ɛna nkɔfɔ bɛbɛni so ne baba. Ana baba. Enyo mo adeja so. Enkoyi o mo adeja so. Sɛ kamiya sɛ Ghana mɛmo hanum. Dia kam nantie ene dross ro. Dross no mo ro. Ma me ne dross. No ro. Abai wa ne dross. No ro. Teacher dross. No ro. Oh. Arro kwa. Dokura dross. No arro. Banjira dross no arro. Body dross. Entos dross. Arro. Ura no arro. Just say dia arro. On shedi pano just why Nigeria way. And for the baby baba. Bible say munya arro no. We see bibia ba ro. Say dia wiase no adane rorie. Rory, run worry. Rory, eh? Again, I was so yassi. About your friends and Kagano. One sunny, you and the Ghana party, and I miss so many. I run a dosso. What's and find the baby papa? When for be papani and the papa mom and the papa. Just a massage and what you or be pa. Just a warreno. Nancy, I see me to a pan of fam near Anna near the Babam or in the Bawadias or some fun to. Oh, you're gay, as just a mean team. Papa, you're gay. Was saying a banneton. Namity me railway. And the video younger and then can make you and I make you doesn't make a problem. Emma, Mamma, Ancasa, I catch any coolness. The old I am about to the old Abaya. So won't me me friends and my system unity now. Mama boot no foul. Mamma I already saw in the Toba man. Mamma was wedging. Just a uko save uko save Babe Manoa. Where you say what do you know save? My channel. Yes. Or we box are we brazy assessing. Very bad. What's that one to talk? A papa na talk. What do you talk? Oh no. What do you talk? Then of course we are saying. At the preaching Ben and say, of course, we're Ghana for me and Pio. Mummy and Yato, then some any party of our names are there. Because we'll be a machine. Oh, that's what for normal. Oh, I mean. Baby, you ask when I hear who? Baby, you ask when I hear who? Mummy, I'm not wanting to preach. Yes, Mummy, one way preaching. No, you're preaching. Once I want to preach, I say, oh, you my friend, into what can you open? How about your friends and coming? Sadly, you preach for God so love the world. Sadly, preach, baby, you see, Sadly, you see, yes, I don't, you see, Sadly, I say, you come on, yes, one in as you come, and I say, you ask, one in a do the guitar, one in a bus, say, one cast, I know what danger, I know what thing. Until the mechanic, yes, so do go with a bonny boy. And you've been on born in the know. And the banana I did about your friends and come. Amen. And then what to me? Then quite yet. Oh, my one is a strong way. Yes, strong way. Yes, you want to fit the niche. And what day? And 4 baby in the young one. And 4 baby in the young one. Much cry. Had your crown or the shame. And call Ban in Sabu. When I'm sure there be or Ban in Sabu. What bunenza.
Oba wa ye bra. Enkoyi na deja so. Bema ene ne na. Bema se me konti ba ko atwitwa no go gree. Wa fra ba wan se magi besi enko. Aba wa ba brante bi ye o se besi enko a utu partner na de abona no se pan. O ya de obi pim. Na no ba ho. What? Bema wo catches wa bunza. No che den so no beda. We partner fa partner bon fa nim. Onu anu a ada se be pancake. Ana se onu a se be wagashi o be den. Jesus wagashi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sister, what no koyire na? We know young koyire na. And for who so emani fengu hufi. On say be man oba hia we nsuo ba we nsuo ba. And no say nsuo bi na wo ni pedu. Ahwe na wan kofa de be ngoggo ba bia ya se o. Dikogu onu mu abeme bia ye ni kun ba beti sa ya de na ko. Obeti echi wade na ko. En ka be ma say king na ode o hawa brem. Sister ni se makodwale awie nti bibia ko boa. Oboa jai. Efidie ye no me se wa fa ko anche tutumrika o. Na se bonifa chance wa wu. Wo no opere me bia na oba na. Wo no be bia na oba na. Se be ma opuntum ho. Na nyoko be ma de ne be me besi wo to. Ankofo bienu we ma jimi papa. What musa give for? Nanse na ba ko ni be start again. Nanse ya me be ye preacher na me pon ya me fo sa ko bi be frame me kra bi sam babu we ya. Se wani awu. Nam sa dey. And so me catch no say me wa fam ba ko pen. Say we are no den de ahin na e ma wo ma anu hanom. Awa no den de me si ngosi aga. Nanse ya kwa ya san frame me say di matam catch say me catch you say nsi aga. We read o ma na hu mpanyifo say na musu ba nti. Ampaso again at the activity AGYESEM. Some no man penny for no man young to one, just here. I know ya can't. Atum, and almost one back, come back, Jim Gain, was a summer to my young way, and yin to Yanu way in to you. Jamal will be a new when you when I fell, I fell, what prawn, or to about the Father. Amen. When you send pet catches a baby, you. Senkusiaga. O man we read you sensiaga na me okwa manu de esiaga. Yes. O ba de fantasy. Amen. Wonu opele baby na opana. O manu biom anu nche se menya one way preacher bi. Ate. So na so wo to na so wo se no obegu akotu. So bi na ball. Obi na ball de abebu akonta. Oh yes. Accountability. Yes. Obebu to akonta. Yes. Bebu to akonta. Wo di ma me ka kira wo. Sika di obedi ba do bepu. Lu maka wanti. Obedi sika so bede G. Oba de mfa ne amen. Tie Bible. Woni opele baby na omana. Bema bi na oba na. Eye chiwade. Bema wo bema buto ne nyonko benta beja na chi. Na ba akwa frɛ nyonko asuo me de agoro bi aba. Edi agoro no. Muntu. Na brante ba akwa pagya nto akoi na ba akwa beja na nkofo bi no ho na e wicked. De obutu ono ye wicked. De ogina ho na. De ogina ho no be say obitu ho. Munyi hu yo. There be de obutu ono very wicked because butu nya wa na so late. Otie de amanto. Because oni akukudura wontimi nwa waso ntie. But wo de waso nwa woto de. Onye wicked man wontimi nya sa. Wo de waso nwa woto. Waso tie to. Waso odi tie woto. Sesai. Oba de man tia se amen. Omi akuma ni. Amen. Ade achi wade ni nipa ya na sa sesu. Woni abuo peda na. Yankwasi ade ekoso. Ene oma besia ne moa. Ene da. Woni abuo bia na wu hufi topic ni achi wa ha na be gina nkasa. Me koma nim kura bio. Oh. Mbe gina ma mo ne moa da no. Sister wo. Wo. Hey. Eni ngwasi ebe na mo de be na yi. Esi ma fu play free hand mo a. No mo so mo ko Dubai a. I da say wo ko na oba aboa ne wa de. Aboda. Na mpacho what a crime story da. What a crime story da. And me de ba be cho crime story. In crime na money omo da no. On possess you. Oh yes. At the spirit bi ramu mu. Obi mo di omo ginro. E dia so mo ye crime na pede de. Because crime bi eni wo pass o pa check Ghana. Ye crime ye mo ofie ni de omo kwa chireche no. O pa we say crime no ntare wo to de. Because ye spirit bi enwura ni mu eche say o ye say ya say o tale wo to. What did they make na say? Crime bi ano o jana no huri no person. Yeah. O pe jana na wo bo no de. What did they make na say? Crime huri. But the crime oba besia ye say no this speed no aba no de yire ne to sa krama no nya krama papa wo etanya wagi so obeji sika fa ho di wa we ye nya fema me wo ba no yifa no okono one na krama lai ayifa na madura yi eti ma mo ade pa nya me dia ma mo a o se mo fa ade kronkron nya ade kronkron no se mo de man krama oba bi nya abua bi anim me na me cho ba bo so oba bi hwenu anyina abua bi anim ana na ho ama no anya dan ama no say Ghana slave queens ni bi yes umudi Dubai atenjie ebi titi ama no ne enkrama gas enkrama den enkrama gas samu
Nkraman gas. I just say Nkraman plan. Nkraman plan for. Nkraman gas. Okay. Aye chances say who so baby that came one I am show. I just walk with Krama party. Okay. And what it come. Obada who. Because that is confess again. Krama yale number yale. Na Krama no waka we so benya rabies. When you rabies automatic be wa be po. Yes. Na Krama fa so be wa be po sai. Go. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Krama cow kakano. What cow na? Bambus one kwa paniano. What's yes ubenya rabies? Or rabies abenya. Yes. And two be wa be go. Na krama no da. Hallelujah. Amen. Ube wa be po say. Go. Yay! Young krama say. Say Ghana man one number says I who on nam the twaso say the new faso say and so nim the boy hey come on very nice bulldog and yet say dia do no me see the videos gba me saka me di go ma ya me me timi yin kwala hwe kwajesam en kwala hwe kwajesam but be see pagana to na come di speed free kajim was seen to say was seen to and you know we are saying now you go body and come in kokase say abrofo di bi na yes Ghana ni yes Ghana ni ye free Ghana ni fe benya Ghana fo enyuma ni wu Ghana man mu rango do bra say ye ya de biti ama e man timi gba bonti say because demonstration ade we mam wo Ghana say chiwade ye abato social media ya egu mani mu ase e man hin na so de cause demonstration say ye mam gu ye ni mu ase wa manone aba e di nko potana woto di ama ba kaman no bitana kaman stay sa wodo mu yi ma kaman ade wiase ni ede wiase ni heso be twa say minyi onwe beyi yes ye de ye ka me de meka I don't know meka yes obadi afale senka wo mi adwene ni mu na kura na madu yi kraman ni aboa kraman koda na mbe chew de kraman timiyo bible ma wo ni o say ani aboa na yes kraman spirit ebetran mu a wo ye dwamanfo yes ena obi muso di krama ni bi ye omochi wade mo muska it the more nan krama na mo da no on possess spirit na mam na wo tu be wu a sa spirit ebe di wachi ebe to brebi no no wani nji nipa ho no wani ji krama ho wo firi nipa yem ko mo ayem wo te babo na say mabo ne kas match ye nwa de bi o se nkoda to so o se nkoda na ni abo anye den enna na fe mi man krama nsem no kasa na menko wo se bian oba bi enko emfa no hom aboa bi oba bi anhwe no ye emfa no nkwaye de enkoma aboa bi so mi uya no aba Exodus 22 verse 19 okay obi nyina aboa bi anim obi nkojina aboa bi anim enna ne ho ma no enna ne wo ho emma aboa no eye basabasayo bas pretty be wura mu Exodus 22 awurade verse 19 ya we hu ye mo obi na oni aboa be da no obi a woni aboa be da kum na won kuno mo se kum Bible see musekum because the entire musekum ni say wakwaja sha ho a wo de asi kurom o san wo boyfriend awu nipa o de be ye no boyfriend so another girl ono so de betia ye obi na we etia ye we na we etia we ye ni betete na ade ba ko obi akoti na spread afa wiase nyina obacheche editi nyakopon pese sa de ne be koso nti o si ano kwanse ye chewo ni aboa ni nyina ye nkum ena aboa we nso no enyo no hye da bepel eni fini wura ena atua ka ono no de aboa na ye enti me bisa kwahye die spirit na bebo bi se menya me ho nti krama ne wonda oni krama no wapam unma me ka kyerew oni krama no wapam enti no ye wo sa de ti mama ni ngi sika enti no mutwe sika twetwiri die sika de ta so nyen kwala sika tu bo so to dan na mo kire dan na mo kire japan ye en krama se mo ase keso no no TV no don't try for remote me to mo ko tete sachi wade we nyina Ghana ko nanim na mba twe Ghana san mo wie nso a mo sankofo yi mai we ye o mo nam we nyina ebi mprafo ni minister CP
Ebi mprafo ni MPC bi. Eti obi a ocho man so. Na sa ba we ekoti kraman yade ye ne ho. Okofa kraman ya yade spirit wonu mu. No ni panyi bi beda se ekimu. Enye kraman sam no mu de bebu man no. Kraman sam. Dog matters. Kraman sam. Kraman sam. Dog matters. Oba de man tiase amra. Amen. Eyin da wiase aduro no. And my way, Missy ye bitch our body a body. Enyanzo. Lord Makramai. Hey. Obadi we am about. Amen. My way judge now. A quarter guess where me kwaji many would Dubai aba. Say Dubai ye kwaji any abegina. Say en kraman. Hey. Menkaso bi okobia. Debbie. One day yes. Kraman. Yes. May you be on one kase only ye kuo no moko. I want to pay which I say, before club if you are crying, obey you $10,000 and near front money. And your front money. Who free our now with $10,000, you get it before you go to Dubai. Hey! Before I do Dubai, and I can say, where the 10,000? I said, that one, who you catch yourself. You be not about come take from me, person, me campus or no, about one peb walker at the Kunwa or Mokoyeno. Hey, Nyankopon ma won was a show we oh show we chapter 20 verse 15 2015 was oberima oni abo bi beda no be ma so awja make man as be ma say wo twa wadwe be ma wo fa pancheto kum na won kunu Nyankopon se ye che wa oni apanchiri nyina ye ku afra abo no so nkunu ye che apanchiri ye nkunu obi timi fa akokɔ no afa akokɔ no to kwa ya he ana me be nyim gani ham nante no etimo dia mo hwehwe mo hware akokɔ ne hips wa he akokɔ ne hips e wa he ni drunk sick na mi hu baby e wo akokɔ mi nim baby ba ma kɔ fa akokɔ to chi akokɔ no bia fa dɔkɔ no bia fa odwanto obi si nya yesi fulani fo ni bitimi chi na ntwe no awo na ntwe no a na ntwe na ntwe no to sia na fo ne na papa da sa no oji na ni rough oyire na ntwe na ntwe to Oba dem fantasy. Amen. Adi achi wadi tan na mo yi owi asasa. Oba ko abo biara ho. Ya mi yes say nipa we wura choba. You wa akro no ye kodi dim no. No kodi di sa you wa no. No wi a wa horo ne nsa. No agya wa akọ. No e dey. No akọ. Na pin di pepa ya no choba no so di ya dey. Apepa na no. To honum na gu choba o. Se choba de ye nsam. Ya ni mu di obedi di ofre hin so ofre. Adi na ekoso wi ase. Ya na ekoso wi ase. Achiwade mummy entry ye won free fidie yo eni achiwade wo oba de mi proma on fantasy am me patcho babo ne kasma che wo waso ba okọ abo biara ho biara wo tie me na ne wa ma abo bi ni wada na okoda ho ma abo bi no wakoda wa ma abo bi no kum so ba no onyankopon se ye nkun sa kum abo no so abo no so ye nkun no na omoje ngu omatifi no omoje anya dan eti se ne ye nkun wo a ye nchechi wo yes ejeri wo jeli no se ye nku won a ye ncheche because ye nim ne boy yes na ne boy so ye nim boy no so ne girl ana ne girl boy ne girl so ye nim ne boy ana girl ne boy so ye nim ne girl ana girl no so ye nim ne ade ne sa wo say ya generation to mo koti nim la show baby ba dey ba wie obi so e bia na girl no so akoti okoti ye ne 3 months time ba bi hu say rama ne je ho o ye ne ho de akoware kraman girl koware kraman girl O mami sabi mpredia so onyin se o mami si so ni nkrama na da ya nka obewo amu abasa so ani nkrama akoda ahi na mudi wiase sika ne ko onya wiase nya benya na ahwero kan fa so be na do wa wi enya fo mi be ba mo be che obi a woni nkrama da obi ani abo bi ada tie ba mo ne be che de beto na mpesa ba wa ne kasa na muntie nsam na wo ka no na fe yemfa ba bo ne entoto ni enwe se hin de wiase adure ni enche de e beto emai wo na obi akoye bi se me ye ne be 2 years ago 2 years ago o years ube hu de beto repent sawadwene sisa repent ene no adomre why ye bi da abo bi no ada pen me catch your plane eye musubo ebe kwatia wo ebe didi wachi di akwata muom gentia de aba wan kai ti fom fanto so
I joined it. So I know what I'm saying. So they will give you 10, like but they will not tell you the truth. Say they will just tell you, say, oh, let's go to Dubai and have fun and all that. And may your man be you could do $10,000 and all this. You call one party, big men and one party. Now you call party nothing. But this is the truth behind it. $10,000 now a year for a start. Maybe you are even getting $50,000. Trust me. This is not like Mete. I know. I joined it. I joined them. May join it, so I know what I'm saying. So they will give you $10,000. So they will give you $10,000 before you even leave Ghana. They will give you $10,000. Party now, they want you to look classy and all that, and to buy something for yourself. Oh, my man, and they say me from now, your car bell in Canada for Biama and all that. They will not tell you the truth. When you go to Dubai, you could do Dubai, yeah. And some of the culture will say, Madam, I can't show you say, oh, but I'm sure that big deal, piano. Sometimes when you come my bed, and I say a big man, no, when a lot of them, like if you're mere bed 20, 10 of them will fuck you at a time. More also like it's a sex party. More also a lot of girls. More also until we are fucking ourselves from here. So the money you got, is like 10% or let's say 20% of what you are coming to do here. Say, this is what you are going to do. So this is what you have to wear. And then when you get to the party, they will take your phone. You are not allowed to use a phone at the party. They will take your phone because you are not allowed to take pictures. But the big men, the supposed big men you are going to meet, they will be taking pictures. So when they told me that, yes, so it's a sex party, the men, the big men, all of like into nipa 10 the person will not have a sex car, they'll have sex with you. And then some of them later on or pair or baby and say the side check into time you'll hear or be our best friend or no, but they will tell you this bullshit too after you've gotten to Dubai. Then they will tell you that and a Bimon Sosono will let their dogs have sex with you. It's their fantasy. That's what they like. Like they like 3 some, 1,000 some, whatever some. So they will give you any money you want, but a person will come and the dog will fuck you, and he too will fuck you, his friends will fuck you, and then they will give you money. And they're not the only the fucking part, no. They will be eating their dishes, those or munjian, they will be drinking whatever. And then when they want to shit, you open your mouth like this, you lie down. You lie down like this, and then you open your mouth, and then you do their ass like this and shit in your mouth. And when their dog wants to poo, their dog too will shit in your mouth, and then you have to eat. You have to eat the poo. Yes, you have to eat the poo. You're not supposed to throw it away because you are being paid to do it. You are not supposed to throw the poo away. You are supposed to eat the poo. When they are shitting in your mouth like this, then you'll be eating it. Whether it's a dog or it's a human being. It's a dog, you have to eat it. If it's a human being, you have to eat it. And then one of the girls, they've been doing it, so they know they are big girls. They are big girls already. So one of them told me, say, Madonna, where they say any big deal, yeah. Now, way they're saying a big deal. You just open your mouth. If you like, you can take weed. You can take a lot of alcohol. Anything to make you high. Like, be high, won't feel what you are doing, Then you just swallow it. Just imagine the money. So I was like, really? Me, Efia. Me, I can't do it all. I can't do it because those money that you are talking about, excuse me to say, I can't get it without doing that. Yes. So I won't do it. So I won't do it. So I told them I won't do it. We're already in Dubai. Then I told them I will not do it. And when I was leaving Ghana, I told my mom, say, and my mom is like, alright, but she was like, wait, the party there. So she knew everything. She said, I'm afraid I'm mama bit yay.
almost said this is what we are going to do. My mom was like, take the next available flights and come to Ghana. Me person me kata me ni say me biye no na we do Ghana. And I'm say, hey, please I have to change my flight and go to Ghana. Ebeye and Tokwa. Almost they went. Yes. They went and they did it. So when they came, no mum per se me can. I already taken my $10,000. They didn't take the money back. That one day they didn't take the money back. We argued. Hey, hallelujah. Amen. The book of Jeremiah. Jeremiah chapter 9. Verse number 1. Mr. Obia Otie maybe all can say Yako a Janago when you did who did you fetch a Mr. Janai could ni pejanai. And if mini wanum. One Obi in my way, ya. Almost Sabi Crawford, a genuine woman. Oh, Panin to Karaga Minuanum Keke. Nibu fool. I know you would the one who can't say Minuanum. Yes. Obey your lie, and so you are going Nanum. What can I know? I at you. Oh, big catch some Minuanum Keke, Ubufu. Bisa Minuanum. Atemudi Diamono. Ubufu. Now, where dear. Minuanum, Obian Wampa. And then they cost for Ghana. It's a Ghana, my one. Obi catch us a Minuanuma. And I know what they can. But say, Yanuanumampa. Praticas. And I hear now, when I bet you was in a and they sabi, what him say, sabi, Pediasa. Yes, Yari for the typhoid. When you get it back. Ya Jana, you. Tina, okay, so called private. How you are there? Oh, sir. Unimina di kodi dia, utiminya typhoid, timinya yare. Where do you check wenum? Kai, yenin enum. Nampacho, me pacho, muni toilet na ye mobile one. Your friend said, Potter day. Okay, Potter potty. Muni ncheme na menche ma de wa. Na menche de friend sa. Okay. TV for mo obi amunyi ma misisi ya. Potter potty no. Ai munyi ma misisi ya me fanche ade wa. 73 years old. Where your friend Potter potty. Yeah, mobile toilet ni. Mobile toilet we. Eti nipa timi dani Potter potty. Hey. Na ye ni nenum. Where you mobile toilet. Yeah. Ya oneka kraka no eyi ba na yakofa bia besi o. Okay. You didn't den. Ebini. Mobile toilet. You find the Potter potty. Yeah. Okay. And they say, am I what done Potter potty? Hey. Huh? What done mobile toilet? And any go manum. Ha. Adena kwasi. And mama play ye your Ghana sano. And yeah, rent you be quite ye. My brother bring na wo. Minimum yeah. Me too me chiresi. When your friend said then Potter potty. Mobile toilet. Nipa doesn't the numa done it. You road. There's some come see a Potter potty party. Ntitio omo kwade ba de. Potter potty party. PPP Potter potty party. Eti okono I ready. Eti edi okano osi onbe wi. Asese anu nkoke abuburo na je se eba ne sa na wa high Kai. eti obi na num sa dia No sense. Fire my mouth. Yes. Fire na mwade eba eti reload wash wa fuma na sabe toilet udigu yemu a onimpisa question nipadua no hallelujah amen emfa die na emfa sopre nipadua no no san reject die mbiom because the obi die na ya reject me patch me semu yen man say because ekomo sigana na ekomo sigana I said ekomo sigana miss ekomo sigana because meaning say ekomo si Israel man na oman mu Israel ekomo si ya BBC sadi na si wo man mu no enu mpo wedo mo ye yo enu mpo no the motive idea na dey change nyansa ngom tie bible verse 25 ekom kase eba Samaria Ghana koma ba Ghana kom dey Ghana koma ba tie bible ekom kase eba Samaria na hwe wakan won shemora o se kom mu ye din wo Israel Samaria krom ekosi se ye tom afurumuti awotimi ton afurumuti eje enjutabredo watwe no mo di age 8 million
Wow. A full quantity 8 million. Before Benyan and 9, this is account there. None of pregain. If you do pempens will be or man did your body, and you're coming about. Yes, no more being being so 1 cup no a no from the quarter. Edge and you tabrenum no more the 40 Ghana. A book being 40 Ghana. Now, but a book being a no this time. And you didn't know a book being no Yansan and yes, or the bean, the Omoata, a book being, yes, Omoatana, and Mubro no come by and Mubri to go far away. Omoquetch it, no more song for you, yes, song for formal. It don't many go and money be a day. It is a 1 cup now. Now, Hatana, not the good is on him. Not what person, yeah, or Posua, not toilet, not fat, Tokon Muko, not come on watch it. No one woman Yansa would tell their own son said that hey, and when they come up, I know we are doing. Woman of Passorio, yes, woman of Passorio, oh my God, hallelujah, amen. Praise God, hallelujah, amen. No bad, in Kramasika. The Bible Deuteronomy 23 verse number 18. And what we are bowing out here now for Jaman and I said, yeah, and for the Papadia or Jaman so called Jaman and I come and I know die. And for me, I could puff ye and first has getting Konyaku, I be back to sender. Yes, I am a wankasa. Kraman what than your tracker. Oh no. Billions of cities. No. They are talking. Want to talk dying. We have good TVs. We have good social media. And I'm what dying. We will say. Sani omu change na say en Kremensika. 2 hours must make what you many kakraba. Okopota party. Oko mobile toilet name for Priako. He said the man be at the mobile toilet. Yes. Porta potty gas. Yes. Porta potty gas. Yeah. 2 will be in the twice a bingo. Yes. Gramming me. Hey! We are saying, whoa, we are saying, whoa, Browns or Pirate, oh, Wallaway, oh, Wallaway, says Okranaway, Brass Ablo again, or took our Quaba, ain't no quiet, or Corny Boy, a 2 year wine. We have first party and I have second party. Hallelujah. I mean, baby, we are saying, one on radio. Yes, become a summer row, become summer row. Wouldn't be Craman Spirit. One I jink Cramain Runo. Oh, Mamma Craman Modano. A spirit now the Cramana or the only Crama a pam and a Craman spirit to be called. One a present, yeah. A pot for no. Juma Mudini and Crama way. No down a Crama way, no die. Crama way, Bulldog. Crama way. Yes, I'm a way. Obi crab. Baby, we're gonna or no crown on it. Wait to me, no. What ways you so? Usuru. Boaway, Munin and Kalani Bishami, Musuru. Amen. Amen. Oba Diamanti Asiam. Amen. Nikrama way quada. Oh, no. Quayere wato. Hey. Oba Diamanti Asiam. Amen. Maybe Casper to be as much. Okay. What can the book of Psalms be casting the actual Psalm 20? Psalm 22. Verses number 16. Verse number 16. Into Oba Diasam. What's na Krama a chami washia? A bimu cos put me just pray a chantiaman Krama Womba. Quay. A Krama chami washia no cos Psalm 68. Okay. Sunday nipa bonia cha. Me who can quote it will not wait in a spirit do watching Krama whom we do watching. Yes. Who didn't Krama Kodasa? On what didn't Krama Koyapam? Who did send on my apam in the table? Psalm 68, Psalm 68, verse 23. What do one night Kamuja? Omankasa, 1 day, yes, on Fred Sasentino. On my young Musicavia. On my dominate a Chamujago. Now I'm to Chamujago, no dominate Tamujanum. Now I'll come and touch them. No, my mom cram my don't touch them. And your tamfu be at a friend, your tamfu be at a friend, and to go on man, craman and one. When we'll be on them, craman at a free was it or the craman, yes. It is as a subject you be obeyers had the craman by yet to the more craman and the need you or no, then is Kaba, then is Kaya. Hey.
no akoti sade wa aye ho ananim se babo ma warning babo ma warning te bani sa na enkrama ye mu bi a omde omoye huhumade a me pacha hallelujah amen adwaman samune sa nyama no eye very powerful to the bad spirit be to owura krama mu a uni de krama na ye owura krama mu the book of Psalm 59 verse 6 no was sunny by you anadwo ya da no nkrama ni pia anadwo a wo pose kraman on say nkrama bad spirit romo mu put say na wo da abet anadwo bet where nkrama ya bad spirit I dey ewuro mu wo pusa kraman won say wo se wo mu pose kraman tin kraman no huhum timi wuro mu tin kraman ye ma mo fa nipa no hallelujah amen san kraman ye nkrama mo possess bad spirit yes tina kraman kawa wa kaw keke no kaw keke no yes rabies a chew ube wo upo wo no ba kraman no dance ube wo be posai Obadi man tia se mra amen eti bad spirit rank am mu po ma nyu so mo ye dai otu nyankopon ma ye warning the book of Philip chapter 3 verse 2 Bible nka mo hwem hu ye akraman ho ye hu ye ode ho akraman ho akraman ho hallelujah amen ye hu ye akraman ho yes what way mo hwem hu ye akraman ho ai mo hwem hu ye adwumayefo pane ne ho ye ayenkrofo bi hallelujah amen aye bad yes ye hu ye akraman ho yes so obi ofasa atebia num ya hwe hu ye wono so nyakopɔ kro ba sɛ wo nipadua gyina we nyakopɔ di nipadua na ma yes sɛ wo kientis ka ne nyo ho ada ntika wo ye nipa kronkron na nipa so ni wa yɛdɛ ahyia na nti nyakopɔ ma wo ne de book of Matthew chapter 7 verse 6 no was mu fa de ye kronkron no bɛma pa wo ba wo gyina wo krama ade wa nipadua de mu fa de ye kronkron ma kraman body kama say sister adai o jimi sa na obu mema nim tia sa aba uye we nyina achi no san panipa be ma so ne nada na oni padua ade kronkron wo ni padua mo fa de kronkron man kraman na kraman de obefa oba de ayeden fa de mo fa de kronkron man kraman de na mo kire yi hwe body amode man kraman mema sa ogana oh hey baby ma bodwa ma chese boni no baby adu no chese o pesika wo de kwa he so ade kronkron fa man kraman oko 15 oko 15 ayema to 15 verse 26 eche wadwa obo ase wo so nyako pase de enye fese wo se enye fese wo fa emaduane betam emaduane apoma nkraman nkraman yesu ka sa asem no yes dipeduane ndem de man kraman Eri na sister actually na hwe do ba nyankopɔ dis ema wo limitation 4:2 verse 2 die bible zia mama nke mo boaden banka wo boaden anki yedi amapakari mu ba de anki etiska ne abeyo ho ade esisen eba ne sai ana na de ye bum se dot kuku yi se mama nim guase akamu ya se de enne nkraman na ne mada odumfo sa na adwuma aba adi nim guase ni Ghana man panyifo mu pia bontene yes na mo na bontene me kebi fanga mon kan chamba se o maguma ni mu ase do mo ye no o ma anya ni Ghana mpom kwaya na manone o maguye ni mu ase aba eso bi bia o minim bia ya che no papa eso mo che no yes we o minim bia o mo che because ye nim yade e wo mo ano ho and sa we porta potty sa mo ye porta potty party mo ko di bin ba mo wi ana ma e na mo ye na mo chire yi we are there yeni o there yeni oba sabi oba we onya ba pe na there one oba so wante I just say hey bra we di bi be kisi bra ni su nim onim otafri bia no Get me say ono papa ni betwa gu anum na ne krama so aye dey etwa gu anum so oda ho de ye ba bia oje ba ku kwado ba ku bia o se Johnson
bugu wenu musa oh sebia no se junso body ka fa unjane yes ba kono na toilet die eye waste enu kwansa nisika ni bremba bia mudi adu no oba de amante asem na onye ko pod dumi obi a wode kraman na kese o kese Jezebel si adwaman kwa mu na ye ndwaman fo so ba ye obekese na Jezebel no hen Jezebel ye obi a no so ya e friends say tete musile queen tete musile queen ene ye kese Jezebel na ye kese ne say na wo kru so watrenium san my way as my ye ken ombe wo madam ombe wo madam wo do be say Jezebel no on my way di nachi Jezebel wo my way di nachi nkraman sam nko ana na omoyo de tone makraman ye ton Jezebel jehu tone makraman yes no ni money bad can turn the crama man the crama first. To turn the crama first year when Elijah and the turn the crama and Pacho can see answer. Can only see any fear best got one crama and some little. And there are some granny. To someone dear and Munya very careful. Yes. O can first kings, young kings. First Kings 21 verse 17 verse 17 was Elias asotwe honkom Elias asotwe honkom and awurade asem ba tis bi ni Elia nkyɛnse awurade asem ba hwan nkyɛn tis bi ni Elia nkyɛnse tis bi ni Elia nkyɛnse den sorry san ko hia Israel hene Ahab a was Samaria no hwɛ ɔwɔ na bɔbɛ betrom wasane kɔ ɔsɛ ɔrekɔfa bɔbɛtro na di so na ka kyerɛ sɛ sɛ awurade sie nie wadi ewu na wafo bi ade di so na ka kyerɛ sɛ sɛ awurade sie nie fa akɔ akraman tafri na bɔd mogya no ɛhɔ na akraman tafri wo so mogya akrama tafri wan na bot moja no ehona de yin akrama so betafri wo so moja akrama so betafri wan moja wo so moja onu so ni moja yes hallelujah amen yan ko to aso ni utinu o hye nkom to o tie mesi ko second kings yes ma 9:30 second kings 9:30 verse 30 was Jezebel wie ye hu Jezebel na wie ye hu ena Yehu ba Jezreel Jehu ba Jezreel na Jezebel ti eti ye no na Jezebel ti ye kan nani ho edubre okeka nani ho edubre ni ti oko potapoti yeah potapoti party it Jezebel ti na oko potapoti party awa pe no kan nani edubre we give $10,000 nyangola zika easy any your first way front money church the ninto mi to gui ohwempumam no kotempumam na ye wudu epono na na je wudu pono no oka se enu sa bai we oti we ye we kramange simire okum ni wura no nya asumwe simire okum ni nya ndwe no mane ni so hwempumam na oka se why na o ma fa why ene piamfo no be no anabasa fi hwe no ye nyimame we suba owo mu ena oka se ena o se de montu ni hwefam montu ni free dan so mehwe fam ena wotu ni hwefam ena mo to ni free suru be hwefam na moja peti wo fasuo ni aponko no peti ofasuo ni aponko no ho ena odi tiase na mfa ne so ena odi tiase na me tiayo odi tiase na mfa no so na wo hyene mu ena o hyene o manum no didi no no mu mo ko didi no mo no ena oka se mo ko hwe oba wadome no mo ko hwe oba na ya dome no monsie no na monsie no every say oyo hene baba na okoko sie no omo ko so mo ko sie no na wo se na wo ko hunu ni omo ko hunu ni ti kwankra ene de ba ene ni nan ene ni nsayam nko a wo se na be ka kire ene o se be ka kire se jewu ena oka se ye ko ye we Awurade se wonam na ko a de sanete dia jewu ye nua panyi Elijah se okaye no onam na ko Elia tisbini no kaye no Elijah kaye no nie said Jezreel asase su na krama be di Jezebel nam krama nti obabi amakrama no da bia mesi wa wi anyefo atofo wo babu ni be bodi ache owu ada wo de mamo choose one sika no age awie eti me show implications aka ho de nyame di betu aka ena sno de ukoye ne so la show be bodam anso awu yes la show be bodam wo de tie babu ni be kasoma kire wo be di ye but wa wi anya fe ni padua no ya wa beti yade be ko wu be krawo sister mpachocho o ye bi dan na no adomre me kafu na museum out out na mo starting confess na mo sabo ne facha na ba bia mo na mo nye mo ni enim ni pa mo de be sai wam enim ni pa mo de be twa ma sa wam bra bom obadi ya we manchester amra omi akoma nu hallelujah enne no wadom ra o da bia mo na mo nya o emwa efo mo wie no nante so mo de tiasam na ko nsoma kwa woro ho yes de omo kwa wohye moja na apapete eye we no omo kwa wohye a de ade we kodu nsom kwa wohye ya asewofo wo krobo nyina se no omo madam
On Madam who mo jana dear friends don't be sensational day a jare. Omu say on Madam a what of war. Let's show fast sensual bradna a good so no matter say jare. About the Matias Yamna. Amen. Ah, ain't a viasi quay. Ain't a viasi quay. Say my one day no discount no the day. Say if you say you say nipa ne betra and am way and I will wait me. Say will be person or yes will be person was seen will be. They say me person me seen wintinu on obes seen aduane die mu a obes will be. Yes. You say challenge na do so me baby amadu no. Baby amadu no. Modu echire. Lesbian ntimi anyemo. Gay ntimi anyemo. Say the toilet ning kraman. You see any more bar who sabre when you bring no and never miss one take be mujai. The guy now in Uja, person be a question. Me kwaba, me commercial break aba. No matter so mojo moko jariano. No matter when near ma a batola show. Unamu, chon once will about the advance and come. Amen. Amen. Akane no na yeni muano na washishe doso ene die wasisa na fadie abun sama shekotu Ayewo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 abun sama shekotu tifia no obi emphasis and na no 9. I give you for now. Oh no, when we wear Yamia Quenwa. The woman, that's I know what's the more. Sorry, I don't so dear. Yes, I did trust some never to me, my tea, me as a pa. We raise a mia quenwa. A woman pass and so a chinye bien mo I'm pa and so I did it for I did trust Yo, crumbs to come on, you share crone at you at tea. Just only 7 up with some of what you share. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tiffany will be emphasis, and I know 9. I know what's the more. Sorry, I don't so dear. Yes, I did trust some. Never to me, my tea, me as a pa. We raise a mia quenwa.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet also Nyasasi Rachedian Poyawase. Above my funny baby, a year and the topic in the bus, what Bab on your kind. Yes, Rachedian Poyawa, someone in Namazuba and say, Chung free. A fidya you on your chiwadia, Obitia chiwadia, Mobisuti film. Yemi Yanses had their way, Cotisadi, I know. Or you know your baby on it, no, you the man is one for an unconase. Ah, Beman saw him. No, I'm calling you few Kraman Road. To another woman, we had a like a cow. Fakrama Quam. Monique Kraman, hey, Obadia will win a ball. A figure you are. That time. Obadia will mantas yamla. Amen. What was it? Bible so called Rumojano. Okay, the book of 1 Kings chapter 22, verses number 38. Number 38. Was a brother who Tiasiana was Samaria. I was Samaria Tadiano Mojanation. Crema Betafri Moja. A crema Betafri Moja just stay. Crema that's the Mojanachi. And a man Manfonsu Chari and a man Manfonsu, Madame, the one. Honestly, so no Musu Consonum. Said the Radiasama kind of tear. Said the Radicas no Akatu say. Mukoyan Kraman Saman Kraman whom the Dimachi. 1 Kings 14:11. 14:11. Was in a yellow be a mania. Yellow be a book. Crema Beduni. Crema Bedu na my one more. Cramming, my young cram, open, we have cramming Kitabas for it to be split our cramming and what do Mudo, Papa, be your cramming beyond. Open in coffee. Mudu, her cramming. Obi your cramming beyond. Come on, Hunu. Over prophecy, and if you are bringing to say, as will be a million and Sanamo. Yes, on Crown Mountain, no, took a shady day, or in Ninia. I spirit to be away your bad to why you be so a pastor, Papa, because yes, I am bad. I thought for moving out. It's a Ghana, my work is in common. Oh, man, I'm why you. You come on, you come on, gas. There's no more bad what you said, so more bad, no Kitaki, no Wuswa, and my woman show, yes. About the Mantias Yamla, what me are doing? I need a dry, or Babesia Kraman, what about? Confess it, buy my head on a Sobeka, where the buy will be Sobeka. About my head on a Sobeka, will be our Kramada, I only slept with a dog. I did not kill somebody. You've done worse. And besides, have you seen 1.5 million naira? What's the big deal there? I only slept with a dog. I did not kill somebody. You, in your life, you've done worse. And besides, have you seen 1.5 million naira before? Just like as if it's a big deal. Huh? I only slept with a dog. I did not kill somebody. And mind you, I'm not infected nor anything. Do you get? So stop dying on the matter. I'm enjoying the money. What's the big deal there? I only slept with a dog. I did not kill somebody. You, in your life, you've done worse. And besides, have you seen 1.5 million naira before? Just like as if it's a big deal. Huh? I only slept with a dog. I did not kill somebody. And mind you, I'm not infected. I'll be transfer where friends say, me krama da min kum nipa. And I will say, a kum a part of bonnet. And a krama when anybody else a part of to what you open our day. We are, no. Ate, yes, we dear Wunkwan a son. Krama or Mauquaman Nicodaino. When in the Codain. Sikadi obedio, sikadi obenyao, sikadi obenyusuo. Once we fuck my crema fawa ma sakramai. What's sakramai? Shana sutremo. Ude yi krama ba ko kire me na krama ba ko kire. Mama krama na ba ko. Yes. Mama mo girl mo boys na ba ko. Yes. My boys na ba ko. Kai. Wazo. We wofu. Bani ben you yasi nyamfon why ya o masa abo we o boy ni sister boy ni
Boni bene ase. Onyankopon de ayemu a ma magu omobofo magu de obo mo nanim ase. Sa krama wo makwan ma we oyere woto. Okisi krama onyanya ko abrantie no hwere. Krama abrantie hwere nanim aye no bebo obey olumai. Krama abrantie hwere nanim no obey olumai. Wo mu nyina ye dia honhom wo mu. Spirit titi wo mu. Yes. Oba dia man tiase am. Amen. Eti nkrama honhom ye adwuma o. Serious. Eti nyankopon kese a wo so wo kese o. Be serious. Spirit na betra oni padue no. Jeremiah 6:15. Obeka Jeremiah chapter 6:15. Omaniwu echiwade obuga de ho. Bounce about when ani wu echiwade awaye no. Da bi nani wu kra. Nani wu so ne krama da o. Nani mu sam kra. Nani mu sa beka kire se wahu then was have you then? Have you ever seen 1.7 naira? Na just the billions of CDs. Santi wenti. Mubeto pa atofo mu. Me na me twa Bible no. Da bi Sika na ade achi no. Ubeto atofo wo. Me be kotu Bible achi wo. Wa ma krama no wada. Wa oni aboa bi ada. Nyankopon kase mo Jeremiah 15:3. Jeremiah 15. Wo de tie Bible. Verse 3. Bible ne nkasa. Na enoma hodo enan. Oso obecha oni ma akoma akofo. Ene beba wo so. Ene beba wo so. Awurade asem nie. Awurade Nyankopon asem nie. Afuna. Ose de ba de. Afuna. Oba ma krama no wada. Be ma ani aboa da. Afuna ne beku wom. Ose na ma wa na afuna. Ebeku wom. Ntu be wu atofo wo. Two. Nkrama twetwe wom. Efe nkraman. Baby abewu atu biara no ada se card be hwe ho. Ye hu nko abode be balance akoda baabi. Krama be hwe ansa na wawu. Ewiamu no ma ansa ya be fawo. Krama nya wa de na be se. Ewiamu no ma. Enuma ba so so. Ene asase so ma bedu nam. Tie gas na di wono. Mema wa tane ho. Oso wa nya sa wa wo mienu we ya. Hu be sa ye den. Tane ho. Obeto ya de ma ho adwane ho. Ya keso bi ni hu dwane me ya. Ni hu dwane me ya. Ena ne ha. O kire ne ha. Ena me ha. O kire ha. O yare so nya da wonti apo. Who be Johnny? Yes. A very son who starts here, Johnny. What did you just obey? Who be Johnny? Who be Johnny? A bloody assembly. What you posting as semini? And I'm so didn't cram my brabo. As you are permanent. Yes. What the one about them ponquayanum? Yen Guasiano, no, eh? Mugua de Shemani was a Saturday. Abba. Unyansana, Unya, baby, I do copy, no. It may be a master, I don't know. What were you? People pack him was here, Dubai, no. Some will come on, platform come and change. The only one come and change. So on walk on a binka. So you binka, Okofa load. Yes, it did be say, oh, you are not far federal, yeah. A patch on your doctor. Yeah, so doctor didn't say, you know, show him say, who did toilet, you are not for federal be free. Jadia will catch them. Share. Jadia, Babu Bacassi, Echo Mojem. Yes. A federal be no more, a timmy cleanse a you mojem. It will come up about Bacassi with the book of Job 32, verse 19. Job 33. Bible Cassette, verse 19. Bible was what the Yabba Chuas when you pass a wood, they will quiet now, group in a woody, or the Yaw bed, what the Yaw Bechuas pass. Oh, by Yari tan time. No Pemuda, period. Statement, I catch them as well for federal and go dump my committee. Was he Yadi be road dump him? What a be road some panem. Who's the gizagam? A bet check your body. Nobody say yes, we are la bank and do. A bet so to one number say yes. We need Pedriano be real. A man come with Diana Fro. If it won't come on any bad day, so be the toilet. So be the toilet. Crab a poor Aconodi, a bomb, I'll crab a pudding. Aconodi, you see one as we need nobody toilet here. And your mouth cry, and pudding. Aconodi, and your Diani Papa Ubapo. The toilet number actually quite. Number 4. Who never phone. If any pediano man had been on it, if they all rejected me, if they would not pay a few costume, if ever dead, over 4 Jeremiah 46, verse 11. Dear Babu, oh, get it, Papa. If they are better, Baba way. For the yes, best in Quadrado. Oh, Padaka. Was it a panisana which is in Ra, a Qualaqua, and I'm not also which is a pen. No, I had a Sabia, Mamma would die. I'm a better who be a better so who brat. Who be a better one, Tiamu, be a better one, Tiamu. Ate, Munyayo, Munyai.
Madu actually. Yes. Mama Miraho. I will search a me. The man Ghana. Adishman Ghana. Adishman Ghana. A man penny for Sonimlo. Yes. Monsado. Yes. Monsano Mukmanimasi. My one big Guyamasio. Baby a drone. Baby a droning yet. Yakoyana Mamma Musuba. Abba. Oba diamante asiam. Amen. Miraho. Arawa kame. I'm here to gay for such a gay. Go my way. Just be a much boss. And I'm a gateway to Africa. I am on a gateway. My baby toilet gateway, man, grammar for gateway. Ghana, Nigeria, the minimum hamo. I just say Ghana, my motherland, Nigeria, my fatherland. Yes, I be Kronza. Yes. Father, the madam Maui, dear. Yeah. Father, the madam Maui, dear, mentio Mazio. Oba dear Muyamabo. Amen. On Fantas Yamra. Womi Adrian. Amen. Aura. None of them. Amen. None of Quajeta. Why you be? Start to sell manufacture. Yes. No pastor because yes. Woni pedi no ye dey woni pedi e curse. Nyankopon so de curse wa. Ochumuta sikan de obedi. Amana de obetom. Wo kan the book of Proverbs. Yes. 21:8. Proverbs. Bible nkasa. 21. Verse 8. Kwaso. Yenti obodi asem. What say? Kwaso be nkasa. Proverbs chapter 20. 21. Verse 8. Verse 8. What's what very man? Revelation chapter 21 verse 8. Yes. Aye. Revelation chapter 21, verse number 8. Now we have come Proverbs chapter 22, verses number 8. Okay. What's the who for? What's the who for? Anyone I want Ginny, anyone I need a chiwadia for, a woody for, in your man for, a two for, about some for, ne a true for, woman you never go much chafa, oh, Tadia a jaffrem, oh, Tadia a jaffrem. Omunyina benyom obobodi no yanko ahufo wana wanjini wana anyani echiwade wana ye echiwade yes awudifo 3 inyomanfo enti ma me ewura so nkokum nipa o kan awudifo wie wasa de echiwade fo ye dey efrai e nkramanfo no yes obebo ko inyomanfo 3 edutufo Abosomfo, atrofo. When you never be your chafa. Oh, Tadia, a giant Ephraim. Yansan Proverbs wa Revelation 22:15. Chronechi. Was it or when heaven? Chronechi. And Akramai. He for Akramai. Man, I didn't know we asked you to a cramai. Okay. I didn't want more in Nche. Mpanche kramai o wie no se kro na chi head kro na chi akramai o ka kramai a oni se suwe bebe wiase yes e mai wani bi baba mo na nkrama no wo wada ntu do mention krama ntu do be mention edutufo eni hifo eni nyamanfo so de esu adwaman sam na so nkrama sam yes nkrama nsam no at a spirit yes Your baby, or ye do pempensobia, Ubeshia no nam crom, young dog, the flicker come, okay, and Subeshia no kitana camaron and nam. As any pet, what fun is any pet? Why any boy? 1 Corinthians 16. And the boy, dear Babu, and I'm going to say, and I'm say, don't know what your man for, or not Pediabaco, Jamanfona baby Pediabaco. If so, I can say, if you say, I can't often be there. Janet now not in the family, your mind when I'm crow. Son will be soon you book your man for me day. My den your man for yes. I just no be no book cramine. No the craman da. Always way craman for yes. Mine a cramine. Obani a cramine. Yes. Craman get yes. To say chronic cramine. Yes. Nin yaman for. 2 Ephesians chapter 3 2 no I catch us say hey Abrantia Ababa way. You very careful. Ephesians chapter 3. Philip. Philippians chapter 3. 3 verse 2. Verse 2. What's been saying? Oh my year. Wa krama nyama ho. Yes. Obadi fancy asiam. Amen. Obi akomam. Amen. Na go pour faisa for no dom ko museum. O you fu museum as adom ko kenas aso. Hwe warning bi o de mom the book of Exodus chapter 11 verse 7. Exodus 11 verse 7. Krama ye abo bi a baba just say honhum ranum to the we don't make say anadwo say oda na krama pa to wo sa wo no mo po hallelujah sa po no mo po no e spirit na ba ranum on for say wo mission house okwo mission house krama no and odi ne announcement if the krama ye mo bi a spirit ta wuro mo do mo ye nyama pa yeah papa we da me sha de yin krama nko teach ma chiro say de just say nti omu wani
It is Odawanajo, Spirit bit metrum, on no be po. Yes. Bunwapo. It is only a mwabia, and yamwa, about Yamahu Quine, Yakupama warning. Tibabo. Yes, 11:7. I Israel men Nadi. And I go as what catch it, watch what the show was Israel. Or Kramanpo, or say, may catch up or Kramanpo. Ring Chini touch them, ain't ya won't. Such a mentiam, Mema, Yamishrawa, or Babesia, so I won't fetch a day. Miss Subibri, Yanko saying the mapadi. In who class a crama cratching and not set or the bed a bed, who baby. Hey! So come, my new class a crama actually touch my crowd. Ain't ya wife is if any pass was him was any pass cropos your mom was. Now, what will say? And what you say? Mere ready, on what trade my pie is right. What pays right in misery. Yes. About the young Amen. Tinyakupo catch your bow with 16, the book of Ezekiel 14:15. Babesia Bonnie Bang, and I bag Ghana Maiwa, Muyagu and Mwasa. Ezekiel 16, verse number 14. What's the say? What's it? What fenty? And Mamma who are famous years the queen. Would this is a Amanamu? Because the move by Jamal Kwama. If you have never put the money, I shall want to fake a crana on Sakai, the other debate my. I'm a be a fair. And you want to be a fair. What don't want to and I don't want to want for first a track take it through play. Who put your man put the man the goo hoofy. And I'm sure to my go, no, she German book just a moine. Opa verse 20 will say, one pompon, moi na unu omuda. Moi, no se money be krobu on krana, and yes, a biscuit credit. Ezekiel 23. Abua bema, open belly mare. Nipa diam sono. Ezekiel 23. Verse 19. Oh man, a job among those one. Jamana does one, my mamma is almost some pen, maybe. I declare a moment to bring to my mom. Almost pen, Nanny break was in plan for all better for pencil, young prof, any pump plan for. Among better matters, almost pen ponko, my irima, yes, I get the boogie. Who's what I heal. Hobart is upon God, yes, Ponkon, Kramer, Sacramay. I kono boni when you read the book of Colossi. Yes. Colossians chapter 3. Verse number 5. Verse number 5. No. What's it? What say? Nya self control. Sister kumwa kwano. Ewe chama mom. Efidia yo. Ejime ne beba kono be ne beba mu se di pesikanti. Akwane menna. Efidia yo. Eye fi. Nyankopɔ se eye de ba de. Eye fidia yo. Akono saso. Eye akono boni. Akono boni o tom. Ene bre. Plenty and ya bosom esaya bosom when the dingo pa yes sister papa Ghana mpanyi for mon sorry yes mon sorry oh when baby betia o trust ye din ya o ba uni mo ba o de ba kwatra e bia sa ge no be ma bi na koda sa be ma no ba bi nyi ge ana ne ba oba bi be wa no ono akofa sa ge no enti oye just ene nam sa ba betia ba yawo be du fie ho mo enti ne yakopon sia no kwan se ye chiwa yenku ene ye nkum di panne ne mom no si ye be si sa enkraman sam no ye be sia no kwan Ephesians 5:3. What's your drama mo? Me a fidia to where you fit dear yo. So on your boa beda. So baby budding son and a beda. So Bema do one no back or bassy. I put it in me go and noom. One will know Bushmouth. Hallelujah. Amen. Sanya mani ya fidia and you bridge. Mama modi se me persecuting yes, had your way. Any new dear, you put this sister when you get a crammer any war. Yes, once we use the wedding Kwasiasem, Ghana forbidden Kwasiasem or Dubai. Ghana, my one be good Ghana, Nimasi. Money that I say, or Dramanphobia, and then Fidio Biarano, and no Busoni Biarano, your numbers of Japan, when you're using your man, and for so bang. First chapter 4, verse 3. Abraboma hotie. We nyakopɔ so obi abobra o pesika bobrapa. Tetebrania way back at bi ofie. Ye fa ne bobrapa. Bucket. O pesika bobrapa. Ati me we do skill about we dey see no aduma be na wo ye. Nkraman company na wo. Ye Abraboma hotie.
ahotie. Abrabom ahotie wo bo. Ye ni die Nyankopɔn pɛ. Ye ni Nyankopɔn pɛ. E wo ma hotie mu. E wo ya hotie mu. Munyi mu mfre dwoma mom. Obi so akobi no wa retire, wa retire there. Efe no aye din no te wo no ahwe misisi head mistress. Moni mra ho so. Yes. Head mistress. Yes. Nkrama mu head mistress. Moni mra ho so. Yes. Umfa hu ndi da. Kabi. Chese ni krama na wu ntini kuno wu. Oye kuna. Dabi o ono tu nkrofo ko. Okay. Obi obeko bi o percentage o. Hey sir. Obi aya man no head mistress. Yes. Hey, oba de Nyankopɔn fa no obo ne nkyɛw. Amen. Tie Bible. Was ye ni Nyankopɔn pɛ. Ye ni de Nyankopɔn pɛ. E wo ma hotie mu. Se obenante ahotie mu. Munyi mu mfre dwoma mom. Ye ntwe mu mfiri adwama mom. No bere ma bi ehu de sɛ. Bɛn man so hwɛ. Twe firi Benya kie. won kasa wo yere. Na wa benya wa yere. E wo hotie mu. Wa odi ba die. Ahotie mu. Ahotie mu enye kwambɔne so. Dabi. Ahotie mu. Yes. 1 Corinthians 6:9 no. 83 ni mu hia ye. Anase munim se. Enti abrante ahwe munim se. Wona 13 nya Nyankopɔn hene no na. Bia 13 no onko heavy. Muma won na adamo. Hwe na obi anya dai. Ada. Obi na obi ana ada. Dwamanfo. Proverbs 15:16 yanko. Abosonsomfo. Abosonsom ko. Awaresai. Awaresai. Ahohwifo. Ahohwibra. Merima woni merima da. Bema da gay. Bone to bone. Everyfo. Mo so mu jimi pa. Tangrofo no. Bone to bone. How are you? No man no so omo be transform dem pa. Ya no de e be ka ma wona enim na atwo ho afrim. Nyankopɔ achiwade pa. Yes. Nyankopɔ wo so ono so use se be ma kofa be ma betua. Sa be ma no mo fa omo tibi fa mo ato suka ho. Okay. Omo so tibi fa mo ato. Tibi fa mo ato. No ye odi akoyere be ma to. Oba de mfanti Amen. Say chiwade we koso. Everyfo ne nibrefo. Jeba de. Everyfo Ne nibrefo. Nibrefo. Sankrofo we mu nyina. Montwe mo mfra mo. Mposa twe mo mfra mo. Wo mu a repent. Yes. Ne no adomre. Amen. Ne no nkwaje. Amen. Bi twa no ketua bi aba. Na pefa course. Akane no na yeni muhono. Na washishe doso. Ene die wasisa na fadie. Ahun sama shekotu. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. To hear no be emphasis. And I know 9. Kuma you. I give you for now. Mama money now. Ona when we nyamia kwanwa. Mama money now. Ewom ba. Anugwasemo Soya dosu die Ensu Awesome nebeti niyama yati nyamiya sipa Nyamiya kwainwa Ewom pase Sola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Yo krom su koma ye huka Akane no na yeni muhono Na washishe doso Ene die wasisa na fadie Ahun sama shekotu The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. To hear no be emphasis. And I know 9. I give you for now. Mama money now. Ona when we wear nyamia kwainwa. Mama money now. Ewom ba.
ANKWAGYESEM Isolado Sudie Ensu Hallelujah. Amen. Yedoso ni asasi urasi. Wado eni mobulu ho de adom yen. Amen. Adofo no yene mo obade nyankopon ene ye kasafa eye efidie yo ne achiwade ho. Mintimi nkachiwade ne bebre. Ne mintimi nkafidie no so bebre. But de emodro na maka bi akire wi. Wo bi mu atwo ho frem. Ba bi start free ye ne nko moje bi e ben wo. Na chire ne bebre. And do be Shabby or no any abre become man as a been produce and when them wadano. On also said been produced or baboon in San Wakon or bar webun in sound a yechiwadia. And just also we pa with the book of a year Deuteronomy chapter 18, 15 young 15 young Leviticus 15 verse 19. Verse 19. Was it? Now Oba also Oba said number every name. On training se boom in Enso. Wow, Baconoman and training se boom 7 days. Obi Pera would him. Bema would him Not in home account. None about what wouldn't Saladano. None in Sabuna did be a Canipediano. Bravo, was why a brow. Blouse why a bra. Bema why a bra. No buy a bra. Why do you chop money? Then talk about who number go of your. Yes. Oma de Fanny Amen. It encoded don't why you be to be couple copas of Papa non cobos. Yes. Oba de Mantiasiam. Amen. On Fanny Sanka. Amen. And Yamana, my one year, look at the book of Proverbs 15:26. Proverbs 15:26. Proverbs chapter 15. 15:26. We are 26. Proverbs 21 verses number 27. What's it? Also, Menkasay. Oponia to me. Yeah. Would be show trim a sika and me pay. Medianis Benyeska. A bonia dream when you Aya everyday chiwadi. Aya uradia chiwadi. Na ensama yete no. Na ensama na ubenya se sikapudo de gu bag ne bobo na wodi besia kɔ wodi ba Ghana no. Ubedi sika no. Tie. Was na ensama yete de ho. Ensama yete de obetu wasum. But later no ade a wobekɔ kotom no. Verse 27. Verse 27. Was emimu faso pefo. Obi ye pa bere so wa ye emimu emfaso pefo. O se de fie. Wo be se wo fie. Yes. Let abatum to Japadia bia. Musu sika. Na do kwaso ne de onya ba pa no kwaso vio. Any. O kwaso vio ko ba for de so for kura so wani so huna de. Okay. Ohuna de kura. Akwa da o makrama no wada. Wa hwe krama ya wo man ne ene wo kodai. Hwe krama wo de hi krama na ba ko bra. Yi ba ko bra. Aha. Yi my one boy ba ko bra me na mewe. Oi. To say where do you say yes? Where do you say now? When we do we a journey independent deal. We give I can say what way. Yes. And grow way you might do with you approach. And I say grow man so no. Oba de man dia say amen. E bi so wa. Almost so wa. E bi so wa can say part me say yes Abrani ni. Na am for person videos ni bi wa ba videos ni me sram mintimi nyimi ya. NKWAGYESEM koletie. Yes. Nti me mpese ma kwaye we oba besia pa wa pagya no a camera deep speed fini buonum a che se on one miss target crowd wonim ba bia. Yes. Hey. Skills. I didn't kwaso yi. Very bad. Very bad. Mesamo videos record the microphone send my crowd be fed them impebium. Me say me impebium mesamo. Me impebium. Me say mesu
me jam na so bompa e fe na atumi ni suo se ewurade oba de ya we hu mobo asofo anim so ye fe hu ni o so wo man a wutim be yese ya wo man a wutim be yese ya na se nyanko pasma wo kan wantimi antwa akra dodo ana nipa bi enfisa anema we mu a me ba cho usofo de na animu o ubewu akobu akonta because at least I see yetimi wini sankrofo we bi fisa esunum oba de man ti ase amna amen omi akoma nu into the book of Jeremiah chapter 17 verse 11 Jeremiah chapter 17 verse 11 do opa adenya Bible said do opa adenya onya ne trene kwaso no fa trene kwaso o te se akokohwede a what is akokohwede a obutukosu ayi no to yeso obutukosu a enye no to yeso obebu ne na famu acha wonna na nyankopɔ de ma wadi ko pace ka no be chemu mienu agya half of na awiye no obeye bakwasia sabre no na da yade mpa so ti pain obade ya we hu yamabo amen uye na kodina so dem so atie Jeremia hwa Jeremiah chapter 11 verse 15 verse 15 me dofo di asamboni acha ofiri wo ba me nkwa so dem biomo den na oyo be fie wakodi nsamboni we wo kopɛ dem asɔre fie wo ka sempa yie wo ka sa mpaebo afɔdebɔ ana wo diskakɛse kotu collection bo ebe ye busuo no etimi nyu musuo na se wa mane ne ba na so da mane ne bato no so obedi a wona be wo se wo nua wurisie de wona be so di nkwase se mo firi wo ba na be se ko e friend say SOS children soap to drink ni we na dia koma nkola je se nkola ne num drink na nkama nse ni firi ni padua chapter 21 verse 27 aboni fo se wo afɔrebɔ ye de ba de etuwade bi pacho kotu no ntie bio mo 21:27 aboni fo afɔrebɔ aboni fo afɔrebɔ we etuwade nyakopa chiwade kantum so de be fa adwemmɔni so de be fa adwemmɔni ade afa kwanbɔni we so san de akɔ munyai nkwala no bedidi che da wi na kototo drink atoto we bi apɛ mu be 10 bags bi e de ko jira se me be ye nkwala na do e fo asem so ɔkɔ no a pota sika oba de man dia se amen wa toilet adaka yi toilet adaka na when you finish we pota sa pota ni bra we eketwa ya dikakra ni pota inti se ebeda wo se ye ko pota party e toilet we ni party ko ni enum nti se ina obi ni obi ka asem no se me ni wanum a wo so wadi watam ampa so wakom obi anu wanum e ko ni enum party sister manho bone bayin na mo ni na mu ti magum ho ani mu ase e de ngu ase na ebe ne ye we so ane de ba besi o man ne so o man ya timo o man mo good ye obi wo timba bauxite diamond manganese manche bayire kuntomre enchen obi ofui adoe nkankom mbre na sa ni ma we nya wa Ghana so Ghana fo ye hu ye wa ye ba metie si man no she say o man am wo sa japade nya mo sa wo yi levi no see obi bia everything na no via free apostle mo amutwetwa me preaching I am fu one na wo no mo be me kasa free ye no bia kwatwa party bi na mo de ye politics okwa agba nyankopɔ amma me sa wo eti be say mo am fa fu preaching into and I also bufu me bufu me kwa be so bebre me kasa general yes oni ma me ka kire mo oba de ya we man ti ase amen. They say, "Oh no, be afraid apostle Kwagman and a preacher and I got 2 hours at 2 okay. It's my cat 2 hours. Me can't want me see a 2 year you. Me a jet go for 2. Look there. Nemu yin go 50 for 2 or 2. Enko di 2. Me nya kan ne nya ka kira. Eyasem no kure. E kan me ka parties ni nyina wo do nyina. No kure. They say mo say mo di abade a ene mo ma 2 no kwan. Na 2 no mra. 2 no mra. Na yenim say a 2 bi say na ba na rewe. Yes. Tuma to no kwan the grip na to no mra yes na to bi sei and man no man so yes you pede to no ye de be simple yes you de ano no ye wi na bi say gufuto mu dia mo hen mo mfiti foto no to se mama kwa ma to na ba e to na ba dia mo mfa de to no mo mfa to nya de to ye yes amen obade ya we man dia say amen. Yeah. At one any problem. Hey, what you?
It's all you be ya no hen phone. It's a Ghana man as obi di phone kran no. Phone as I all woman. Onya send you no her phone. It's obi a phone ya all woman no. E send you no her result. Ayo. Never we have shared your body. Yes. And the papa me nyira Look right. Said the ordinary de benkum no de je. Obi ani asem bia ka. Obade adom a ya betire ya dwere wo omanum kopim se obade ya we besi fam. O ka wa no tum omanum a e ya temu ma obi a we somafo. Yes. Obade ya we man tiase. Amen. Etimu hwe de o man ne ko man wani gu ya ni mu ase. Yen esi wa Ghana Israel for Samaria for edi ebuburo bia na kom na aba Ghana kom nya dai so Ghana mante maba wa ena mkrofo kroso edi toilet Yes. nkrama ni wo muda ehye ni munyam Dabi. o ye ni mu ase krama ka obi a esi nipa no wanko opa ni obenya rabies nti nipa ni bewu opo na oba besia makrama ne da obewu osube na abesu Very bad. Obi boy Gentle. Obi boy pao the boy Ushuru. okosuro wan Tinombo di masa yanko sabe bet me afre me Frère. bet me afre 055 955 2686 055 955 2686 0507 690000 Frère c'est on apostle Juchin komo e wo djumedi isu. be we akra wa ma me ame Are you serious, Papa? about the way man tia siamna Amen. who can the book of 2 Kings chapter 8 verse 12 Bible can say me achire 2 Kings 8 verse number 12 Verse 12. into body asa na Hazel can say adenti ena mira erisu o say ebi say minimboni a wo be Israel ye yenti a nkrofo ka ye hwe de ma we yenti a yesu wo mo ho ne say ye nimboni nyakopo betimi de aye wo mo won kura e din no betutu muja o hawo do be ba mo so no wodi nkrante be kunkun wo mrantie e asemo saade ye be nipa be wu because ni omo ekoba no ya de obetibra tibi na makum otware ya de bia benipaduanum awoni nsu so ne ba bia fira ye dai e bae ge bia koti abaye no yes ana gono kura no oba tia memo de san wo ye gono ketwa gono echi oba ba ko a what the bone memma what the by young distribution there. Said hallelujah. Amen. What the hell about you to us? You can't to us what? What's now what titi won kuku ma hwehwe Oh. What papa won yinsem fom Bebre bedu plebi no ope e ba no onya famous carriage no nya. Adenta ka say. Ye beka say dia ya. Wakoa ni den. Na we free in the buy. Okrameyi. What inkrameyo? Inkrameyo. So me ya dikesie inkrameyi na ko for hawi aba hello Pacho Sabre me Josu Bank AGYEMANG so hello yes sir good evening good evening about me cousin fi no agbe meet you Wadaruma hello Wadaruma men tie wo TV ni tie fa phone so Wadaruma Yango 0559552686 0507 690000 Hello Pacho di me be aka free hello yes sir hello Wadaruma kasa ukasa free Kasi sampa from Africa Michia Sampa for you living away be was Sampa e be wo drobo me di no me kasi sampa Michia o me Josu yangu poncha opa every dia me ta fe opa be me nya kwan krampa ububo na mesinu kra na me ta afro tine de me feel like it does it about the winchila onye wa kuma so ade ma Sabro hwe mo Sampa livia we bi wo Sampa hwe mo drobo so e bi wo ho yeji e bi wo ho yeah hello Pacho di me we ga free
Mentu nka ye wadaroma. Hello. Yes sir. Shalom. Yahweh shalom. But I'm going to say you meet you. But I'm going to say you meet you. Say you back meet you. But I said some last people have a 3 weeks to month. Yes, represent God is a to platform. So, Mate, you say you back but to see a pompe. Now I found a man no afraid why. But I'm afraid there be also on fa. Oh, there be nyasa memfa. Na ebi abe friend na me the phone to silence. Ya pon a me focus na dum pempen so bi adam the phone to silence. Why wadaru ma mesre why? Yo ya mate. Kampesa ka obebu am kakra na nka. Asemo. O de fa say we line no so for bia obia fa obehwe bia wo why wadaru ma mesre wa momfa say we line into so mame. Momfa ho line into so mame. Starting from brebia ni akwa kopim eye we gaboso livia wo say we be kwai say we fa ba bia area obia no ha nti pacho fa to so mame tv for montwi omra na omu na onfa live bia fa so for no obefa no ka kire no bo na mani akwan bia so obehwe mate se bo agufo astati asia ya Mr. Wadam hello pacho di bia ka Free pacho menti unka ye wadaroma Papa shalom. Yahweh shalom. Pacha ukasa free in wadaruma. Pacha FM upon kasa free shinan. Michia sunyamfo nyina. Sunya ye will be what Bisini will be what Newtown, you will be what Mitio. Papa Pacho, my question is, can you say dying Papa Ma Nipa, Nani Paka to be a young point shit out? In the church and say, or because a young couple, maybe now ye teaching just say, Yankopon is in Yanfering, Yanfering, Chidam Ponyawe. The Rea will be the Nipanakake, Nami Shirawa. I said, a year, send down our Kai will be Naka into the Anna. What you now call baby you, Martin, and one's army. Why? There's a topic in our bed down. Mummy and Granny can want some topic, who numb we wouldn't. Beshia get kama uosu nyane sano oye ne nkra ko ewie no he na hana jigonwa no abehye su nyane area uja so akotu brand new girl bi ogana obi older ka ko nkrama girl a weja na to baby uja so we brand new girl hello pacho di me ya gasa free hello yes pacho gasa free good evening Pacho, the cry asampa no can and the crepa. The Indian need the 3 cafe boys to me. I shall for one that way. What does some pan? I be more for pesca, you say, Apostle, I mean, sure, I know I can't. I feel Mateo body away home about the Makuma Swadi, my wife. Cafe one, then that down. Cafe one, then could be some dada. Sebconomon san my Tibbles and Bills and my was that is one no we nims ania mano, noms out way cocaine is ania mana, tremon moon noms ania manoa. No, what do Timmy do you? The Banisana of Fakraman no massacraman yidipa. Passan would detolate in Sanwa as when you're in Domino. Yes. Hello, Patrodi, maybe I can say free. Hello. If I saw me Casasa and Sebo Jessango. Mitty Wadaruma. If Casasi and Sebo Jessango. Michio for no. Ha, let I show. You're very day, minimum bush in your car story to the other. You pursue to call your son who made that. The bed then is Saka. Mundi campe baby or my Munya pet mo frame pe. A bay area bay, a bay. I don't see if a crobens are. And I'm just saying, in Croben, a ben, sir. Our Western Region Central. Our Shanty region. Our Shanty region, okay.
eti wo de Asante region na me bia beba TV so bia ubetimi afa Asante region na me bia wo so sabe na gu TV fa ufa pe so fo bia obefa biara no bona manie oba behwe ba bia wo no na yahu na masoma evangelical team na ba na anamo ebetu afa wo bia na etu afa why oba dia we hwe osoma me onye wakoma so ade ma the Asante region branches ni bi na gu so no hello mpacho odin ba bia gasa free menti unkaye low TV set na tie fa phone so opa donyo kese sa usuma unshira pastor mensa ni pastor Chimaye ye kanise eziye muli ubiye ni woni ma ho pop because we are a question bebrina yin but ene no am yi hu e kire se ya se be ko yi enti ye kanise nyame shirawo onyo kese na dia fa AKYIWADE3 no dum boye na fabreye ya obuadini free action of forces you go so e to pressure ai the best remuneration amen of course for onwe baby my fast oba de nshram bebre nshram nyina achim daafo oba de we nshram ai nshram bebre ye prepare oba de aduma da mission da de hello pacho di bebe aka sefre good evening Oko meju so e frame e character ka sefre oda so miss Michi achim daafo nyina Oko pe na ba mi hu that but de bia me feel sa first na mo ti bia bi ba me feel sa amen the all kind of no cray yenu amani bi ma ansho me ma ya ware ho cry e den ama ye no cray papa de beri aside I just so cause ma ya ware ho ye den ama ye afi ne be ware oba de hu mobo okon da be na be boda ye guso ye plan oda ai oda for man kama kuma ntumi yam second phase NKWAGYESEM ye de oda ka hunti man kama kuma ntumi yam why oba de ya wenhwe mo so na onye makuma so ade mam oba bia hwe me se ohwe me sa bere we tu anamo pastor papa na ko bo de sa ye hu se se kra de o man kra wo ka titika mu no mo ka de ma wa de mo ba di because be ma no chese oba dwuadwumi an so bia na wanim fife na wo sam ye adwuma papa bia wo ye hu de wo di fa so nya ka ba de se ndie unya pie fi ka ni mu apa wa nya oba di wo the ayewu sesi ande wo ka no happy baby apaka nya sa pa dia obuhum wan obi be show tutu me show tutus eh ye wo wana say dey hey bulldog ladies ebe ye hu keke hello pacho din baby aka safri hello pacho me de hana me kasa se badi me dio shalom yawe shalom da obodo nshira pa na ntiti a o de maya o nshira nsuma atam yan ma no ye de ho hye bibi ma ye hu se ne ye no enye obodo nshira ta na AKYIWADE3 so na wo church amen ye da pastor Jenny pastor man sa se o mo ekawachi amen obodo nyi mo kef amen obodo so nshira bebre e ma de sa kukudro mu nya fi edi ntro mu to edu adamanti ma kwase mo na mo kwase oh yeah baby abema ntumi wura no she ema one day be teach us about ma ye very powerful ama oba de sebi mani omva nchame se me kasa asemi oba ya we mfan boni nchame ma te se bosom when yeah because onu mu no obi bosom ye twa moja guru so but onu oba no no twa moja guru no every month be twa moja the man is very powerful to oba put inside yakopọ so oba ne be ma ne na o de we da bia ade bi obi aye eduro bi po kekekre oba bu ni nsa ko hwie hu nsuo gu o ti se ekim watro asedro it my very 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 powerful from the Garden of Eden town ba bia hwe o jiro wanim no no wo di nkomo na da munyi around wadi kodu obo na adwen kura dada hello pacho di be bia ga safri yemfa last one efe yenkwa manone
Ebrani ya be sabre ubetimi asopoto nkwagesem etu obi ensa box na me ban kwato gloves a chamensa some nkwa American ko pedila ho ya na mmiri mu no yenyi ska meji ni Ghana mem hanom ana kitu obi ensa support nkwagesem papa na bribi enti fan sempa no nyadan emre oba de emma sabre wo baby wo Ghana sabre wonu abi wa kwantom oti sa tibia num se sebi ye beto se obi won ma wo fu sa ye normal what the aban because wo nkum nipa muti do kan wo fu nkum nipa ena ono abo krama no ne nada eti ofan say normal oni say ye part ye boni ni bia eti sempene mpia bontini obefa ne normal tisana da wo di uroba yi wobim na baba bia onim we say ye kwaje ni we Dubai ye ko party bia ba na di ni kura da so kura no na o manfo onim ade kutira ma che da kwotwe ba eye porter den porter party let you porter party 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 no do this party we get biti anti buibi kai what this porter party we are kai okobani mami owe kura mani say ye ko Dubai ye ko porter party bisia ne hye e be pa man mami na makura se akwa pa bisia wo koko krachi bi kese koko krachi me ban so wo ko porter party kai ppp odiase ntempana atamskana mano ne ban ko ba wa ye tam oni so akodi bire oni so ne krama akoda all cause no boy wa Ghana ha it okwa ba oni boy ni sa beto asa abrabo fini so ti be mani beti yade bia ti bo say young boy we say no otaliba ho what a shock nkrama yare ache no nkrama yare ayedan ache boy no cause mema ye ho kwan ye ba akopɛ ade be gura water hose no mu a e go straight e ma so di omo kwan dɔɔso nti say abuwa bi gura we bibi gura mu nipadua no mu a e be chance na nti go no say etimi chi oba 1 week in say be 1 week pepe be me be jensu so say go na che no sa be no oba ni nyanti pain ba akokra etu oba di okoti bia bi sa no a chance the member we say no oba ma na wu no oba ne ti ase na we yi ase na biom boy wakoti ti aye no wakowu na de aye ne say ga ne fra nwum abeti kwakwe owu ya o azama no yenko anka mekwa kojawo yawe owu ya o azama no yenko anka mekwa kojawo ti do aka kire wo o se azama no yenko ba koja wakoti abaye wawie obubo di ti din bia o de be fra wo bubo di na no de owu ya di ekire oh hello hello good evening sir okay me free okay me chi no nya nti ma me free me ka brofum kaka wo de ka chi na beti okay me free ho na me dua ade we nsa me ntia se ade we no ya say global thing ade e ko wiase mi na ba before obi bet ma fa asem we dia tuna kuma mu obeji ade we atum so ade o ye na enye no se na ebe ye like Ojinwa won say nipa no oye because of sika but ohu tabe fufu so won say like pressure bi na won so nti sa ni no we no bi na ntaka before nipa no betima afisa de no because we any di no ebi no to say oni obi a nti obey sa de no na odi aye den na odi aye no ba ade enye but oye sisi ano eba ne say ya nipa no onye den nipa no the best thing is adwensacha na ehia ma wo no wa confess na wo no wa esudia dia ma wo bibiara onim na wo no wa ma obi ehun se tibia se na wo kom bon you see enia ba ko frefri odan o ka je se ebe mo ma wa dia eden enwa ya because say no o yo ba na bo ho modin kakra wa hwe ni ye pe no bi be yo wo because they say ade na aba no enye ne na sati o na hihye suma se efe mom na anim aden ada ho okay e ban say ya ende obi abeti say okay ende eye bibia afi na aba ba e wo ho dada e wo ho dada eti na baabu kura anim no baabu ni mom dada onimo house na mo ni mba bia dada eti na baabu na timi ayeden expose won kire
ade ni ye Nyankopon akato na Bible ni bobodi no ti obi aye bi pen and an essay repeat. Mamika say when you read the book of Ecclesiastes 1, Nyankopon beka say nyama we ahuni sa no beka say na asio or beka was verse 9 yanko. Wasaka chapter 1 verse 9. Was it yo? Was he? Na ade ne dia aba. Ade ne dia aba. Ade ne dia baba. Ade ne dia baba. Ade ne de wayo. Ade ne dia ya beyo. Ade ne de obeyo. Ade ne dia yo. Ade fufuo bie ni wi ase. Fufuo bie ni wo wi ase. Asem bi wo ho a. Enye bi we si ne. Ye ka say we dey fufuo. Ye ka say we dey latest. Etete 3 bre aba pen. Oh, nkofo bia ye bi pen. Ne fe na repeat ni ho biom. Yes. And the banye kasa wan na dum a na kwa wo ma na Satan san na de tie to we say ye de anu ba mu akeka be dum o ma na tete asate generation fufuro bi na te tom na say yiriti yanka wa sempa na agentra e be wie nipa e spirit of Satan ni wie Nyankopon ma de ba no anka wa sem a na asate wie akọ oba de ya we hu ye mabo o ma nti ase mra yanko hello Yanko. Hello? Offer now lower TV set. Yanko Yen no Wamanoni. Sabre me Jusuban Quagisamso. Hello? Mano. Obadia when we are mobile. Amen. Amen. It is the book of Deuteronomy chapter 30 verses number 15. Deuteronomy chapter 30. Verse number 15. Koso. Share. What's it there? Ene. Mediankwa. Papa. Ene owo. Ene bone. Mediasi wedi. Ene Onyankopon de asi. Ese me hye wo ne se. Do Ewrade Onyankopon. Ya na Ewrade Onyankopon. Nantena kwan so. Ne nante wona kwan so. Onyankopon mna se na Onyankopon mna so se bemma ne aboa na. Oba ne aboa na. Na wanya nkwa. Na ne babo abo atime nya nkwa. Wo ye bi so dan so confess. Yes. Na pastor bi ko. Esa say die be duo ni padua mu no. Untimi fedro jimfu ni padua. Debi. Kama no dawia odua krama sunsum oni padua mu. Yes. Ananti ni pakura woni ni obema bi asa bi okita basket da. Woni so ono so kra auto spirit. Yeah. We ya bema no oba oya bayifo kwotena no ne da otimi ton so. Di krama no woni spirit kwa eden. E wonu mu ana di apam na do ni wura ntamu ani wura na oya na padia ma no se krama ne wona. Misi ba ko bi ohun a oyam be hyew. Ngana ni oba ba ko da o. Na brofo mako dum yenu. Ipa 12. Ichapa Mama Bigel. Oya dia. Peke pastor. Bentinka yo ada ro ma mehwemo. Mon check mo niama ni. Annual Passover busumi ya ye de beta to. Shalom, Apostle Ko. Ichapa Mama Bigel. Oya dia ahwe papa so amaye. Ogusu a fresh boy said that me can Passover na se no. Pastor K Pastor Mensa ya da mose. Na boafo ne adwumayefo a mo bo apostle mo call campaign. Kinchin chikesiese na yesan so de annual Passover busumi ya ye de beta to eya doye ankasa ma wiase na hu se ye wo asofo a omo edo enipa ewo nipa ho adaje eya doye se de atre ne ka no ono ana otwiase no na okọ garden nim kọ dada oba if ana ono so dada ne kunu Adam ana kofa ba bia ma o mobile phone na ne social media no eno a na edi adada asem ne atrosem ni na a fake life. I'm telling you, mebunu muntia says a fake life about 90% intro. Ne baby jina ho and we sit down or 25 years and our account to say no mu fake dollars. Any fake money. Edi guso de dada bonsam akwan and asisia no bonsam ni ra mobile phone and social media mo di iPhone 13 echi and nunti uko ye boni a say what to hu egu na what to kra twene. Omuntwa mu humfum na nya no kware ye mayo ana yesremu ye domo wate ye domo ya ye be warware mu wate yesremu mamu ne nkraman bia ankode da wate
ehu hia munya wate ye adwuma ye de abehwe mu be wa mo ya hwe mu yi wate dey na mo ya de ma ti se apostle wa ya de pa na mu ma ban so nhwe no mpennuma emfama emmebru no yesro mu e bo hye mo share de 511 no ho no yesi ye di bebie nnuma ye de be ya kwan ye de be omunya no mumie bie na bi mu enya kese omunya eduma binye na omunsan koma no eno so da nche omun regulate sa social media no yankofo eye no omude dada mrante ni mabawa bia omu adwumu oha no omu entice omu influence omu dodo aban regulate obi be dia tem wo so a omu mod kokko anaye mon ka na so omu chinitun obi be transfer wo so tun so fake life obi se mi wo se mu friend na munje tax ono so so wo sika se wo account ma 10% wo be tua onye scan wo mu hwehwe nyuma na omu ye no na nse kura so meti bibi se emrante bi yo mu fiale temema kotena fie nya ho bebi ena omu so omu chigana fo enkwada obi mu ma na omu ku omu tutu omu pass se nkware omu nkware ni ma police fo nsore wo so aden ana omai ni jesu bia ye de ope wo no ekrom hei untumi me de ope Korea ha o se bo ye konfo kwa oba krom ha no ma wuni zo wia ye tuwa e du kotum tim penfo ni nyire mranum ntu ba adwumaden na obeye aden ye ra ho apostle ye chia mo ate shalom ba de ye we nhyira mo Leia wasafo Korea nyino ba de ye we nhwe mo so mame hu ya awra wosimo kan wosi ye nuano ma munti no mo Eva US and you know body Shani Pastor Cheney Pastor Mensa. Amen. And it's about school teacher Ramak. Amen. Body Shani Sempadi Mauma. And you bread ye cosso oko. One car, one a becker. Oh, one chra, one a betchere. I saw for social media and Tokani a beb work as here. I saw for Yadani and him for a book. Yatum nipa megu and a Ghana mebunu and Adani sikape. Our mo peno and a Ghana mebru. Our monas, yes, or more celebrities in the idea of Mudidi or Menma. Just and can him dear Kaka when you need the Pahunga or the industry and dear Kaka or the best Sherma Bunamano or Mum near you or Mohoto, Mohoma and Kola as say. O Padian Shrow ye bremu. Amen. And what the best Nasi Becanya Miasa Machanya Mimipano. Nyamemano no ba de mana ejira no adan o matonton yen to say no ato mo nya pempem na wa foto wo so se nkofo ma ejira enipa ma sai enipa nkole ko say e mu beka no wo no mo so mbe attack because o ma no mo meton ne mo mo tonton nye na nyankopon so ma se be ye wo nton aduro obi magi aduro obi magi yesu moja obi magi we ni ntino o mo nyina tan obode enhira papa nwumre mi wo adwiri mi se umpo wona makontom na ye obi adwuma na abasiri wampo wo hwe no na okotolet mpa hwene wo a esiti yawo na okotena na sika ni bla na youth empebele wo peshepe wo pedi obedi ni ne wonwene ne daache wo onwene na konta okobu akire obo ade de wo di ni sesei ene hia no ana wonwene ne yare dam ene baby a wo kɔ ne daache obade enhyira wo ne nkyerɛkyerɛ de mayen ɔma nkwatente ahoɔdi wom na wieye blem obade na mo so bie ni paamani na de obadwe ho adwumbɔne de baby obagina no obade awreto ene na bufu hyew emra wo mo so ene ne ma bɔne no ɔmo pɛsɛ wo ka ɔmo ho no ɔmo tɔn ne ma na de ɔso ntɔn ne ma na abɛtɔ obade asɛm ma wo ma de obɛsɔre so awieye bie bla na obade ni fise nipa ma yira nkɔfo ma yira enwumre me wura ko papa obanti na masɛm atintin me wura ho ankasa first bi wonam ho a wutimi fa ne ma bi no wasoa no watɔn wobenya de obedi okɔ school mpo ba na wo maame bi ni wa wo no maame kɔ na wakɔdi dwamfa so obɛba so ɔde atɔ na mu bie school mpo a wo de atɔn bibie ni wo openi shepe onim kwan nipa fa so nya ni sika onim kwa obi fa so nya ne ho obade enhye wawie ebre mo nti na nim nkyerɛ o ma nkwatenti ahodi wo mu ifa obade ya we nhyira bebre no nyu akoma so ade ma wo asemo arewaka Ghana sade we mum ye mfa me nyansia yo mesama to aso me see emaiwa no hello apostle nyame nhyira wo nyame enyo kesi utwedi ampo yawe
Omo nkwantentene apomdin ewom. Mpacho ye frame Sofo Daniel Mikasa Firi Côte d'Ivoire. Okay. I'm saying na my first time Mikasa for my program. Me tahwe mo pa. Campaign for me say na metimi hwe saa. Papa na me ahira wo. Efri say metie nsem a udi free Bible number na no kra na me kan kire me yire say enti Bible nyame ya adom na ye nyina yesua kakra bat papa wo yi said your no timi yi niema bi pie Bible no am say papa no Bible decoder na nkasa na wo ho no enti say ye wo bi a ye besua de afre ne nansi a ye wo apostle papa obadi enhira wo pa in fact ye tie preaching no a papa wiye mremi preaching nyame nam so nkyerɛkyerɛ nyame nam so pɔne a wo kan nim in fact ama me ho adwiri me ama nyam suro no ayɛ kɛse wɔ me mu ɛna nyame adwuma mu dɔ no ayɛ kɛse pa obadi enhyira wo pa papa Côte d'Ivoire de ye hia wo pa broma ne mha ye hia o practical church a wo ye no papa ye hia wo pa edi anse ye nkra ye betu anamo aba wonan se aba besua bi said ye mo ye practical church no ye stress TV station for no ye ankomo entam fa no nto so de afa wuo ho no okay because utia e ma komba ni nyina dane father sa chichi no na mitie ya ma ene manamompo ewo kristo mu no atintim because ma dwira hu se wieye no ewo ho obi na eke se yesu nya ma mefa ye nko ya ye na ye beto ano ho eya de mienu na hen na ewo no beba ebeto ye eno na obi anim na yitie wo chichi a wo ye na papa wa ma ye hu ni se aba ye bo no ye wo ba bi ko nti ye mo ye branye obadi enhyira opa na onya okese amen shalom yawe shalom osofo kra na ne ho adwiri no na church member abawa mo ani mra wo so unim bia wo bobra no ko tisi wo kan se gu bu se ne Apostle, good evening. Ofremi Williams Amia Opuku Onyankopon Shraw Yahweh Shraw pa upreaching die yetiswani ya sorry Onyankopon no musa anwesra ne koso amensi sanda mu bi emu abem Yahweh Shraw munkoso ona wasofo nketu nyina yeta machi Onyankopon Shraw mo pa amen obadi ya wesu nshira bebre Arawo sisi Papa Frame Fosu Andrew Bekasa Firi AFIDE3 Mesumi wasem kakaka media no masturbation ham intimi jai osunani onso sene dia hanu no pomodia be bia wono asafo ni bi wo hwehwe na tu anamo ko why tu anamo ko sorry akwa no abosofo na manie wadi ado good evening Apostle Medindi Azadia debi am title voice note itahwe on Facebook itahwe live program na manage on pa itia manyama bebere ame na mama sachira Jamia for some massage and maybe I first name Tanum Safari simply jai. We need them from being come and that. Body of Medawasi. Namia Namin Shirao, or my power, so coming to Unquanda and sentiment as Satira. And you have to our insurance and never know compared my auntie. Amen. The son of Bama Massachira. What I mean, in some kind of mayor when I'm strong a major. Sonia Sasira in Kaudi. The Yahweh you know. And yes, one no my dear be. And an ear for Yariach echo. Watching Wefrey Bonim. See that if you could say the year I'm Robessa, massacre Magini. No now, Sabri, my setting for be free. Because brass somebody can't one when you not trust said no. Fast what TV in a bed door over here.
munyina ka ya adwem cross yam ko ba bia biom no mesemo bebre mo yam preach the word of God no ate obi se me we egu mi ko mu we mu obi preach am ne papa manim no oh eto de bia wo tabo ane wa nya na ase ne ho bon obade ya we hu yam bon mo ankasa ebe mo nkrobom na ye de obade be ye hello pacho di be bia ankasa free ye mfampem ye bre na so em se ebi ani o ya be kan sinsemu minya anko bi betima sa afre enso no ye twa course no so ebre na airtime no ametoy na asa me credit asa buame nobody adum a mintimi nya foforo mfamre yes obadi enhira o kitu abi enso wati asempa no na wo tibia boni bi mu a confess your sin na repent na pastor bi na ko nka se jawa so na bra maso na ye pastor bi so na se mwa wa o so fo ntimi change your pastor and be free. Simple. Praise ni praise bobo kresu nyansa owo team ni mwa no pe team okoba bit na bo Champions League oh eti praise kresu nyansa eti wo ba bi na mwa utimi se mwa wa ba ati na yankopɔ ka kyose mom yensu ahohom we yes you word do yisu ntia so bi anyi obi asɔre okɔ akɔso awe tu so bi atrem acha na je se asɔre na watrem acha no ohuri se de nkwaje ebe de ebebre no to check it na to nyama ye na owo for say kim na cancer gugu a ye pens and pencils down pass your boot forward sabre you are going to give account okubu akonta there's someone ni ba won so obade awe nhyira wo amen onyu akoma so ade mo asempa na ba wo nkyɛn aba ba bia gana aduni o hwɛ na twu hu free efidie yo ene achiwade man kan nyina baby nya be busy baby e be gina ne ye baby e ho edu sabre ho abrabo na e koso sesei emma wani fruit pray no mu si pe abiama wom biama wom nyina so di ohaw ni musuo no omde be wuro manum back how ni musuo no omde be wuro manum how ni musuo bechiche ochiche di obape orechiche na dum shirani ochiche ochiche yare ne mankro for rough wa betikum kana yare achi obi obabesia koma no kwa makrama ne da no ne krama ne da wia oba no ne be ma beda enye krama yare na mba yare awra baby all this kind of kwana mwa wo ana onua no a ofrefri korea ne kai ubetra wo so bi ti social media na me wo ya enkofa ne yonko se okofa ne yonko mo aye bi odo beko ene nyo bibia so no che bibi sa so aye sa ablabo no wo mu na se ye nua ba ne ofri na no kai no wante se awade ne be ye hu nwo ba bi no asie no kron no nam ho a wanhwe ne ye pe ubedi adwimi bubesusu adwimi bi ama no efa na ekosisi Ephesians chapter 5. Ephesians 5 verse 6. Momo bi mfensem hu. Eti mu hwe mu ye no obi ametra social media nkɔfa nsɛm hunu amedadam na me yese mi wo sei na saa no mani nti na saa nneɛma no mu de ba social media no ɛna onyankopɔn abufuhyew onyankopɔn sɛ edi abufuhyeɛ ɛba asoɔden ma so ɛba asoɔden ma ebedi saa nsusuɛ n'akyi eti mu na omu ni twaka eti obi antwe no mfiri sɛ mahunu wei na mpɛsɛ mi na wɔse wɔn yɛ wei group bi nkɔdwa ne bi kɔ ha bi hwɛ wo yɛ mu na omu ni twaka saa ne nuanom bi ebi ma so sam krofo di o makogu eye e friends saying Arab countries ni bi so ebi sofa somebody was on funny san kawom no one na akoto so yana manie ma odi okọ na djuma yoko ne batadie na ye hye so me somebody was on favor spirit na nipa makoto mu no omunyo mani mu adom amen na brepam no on fo mu na fi asomdwe mu yes mema ne bi etu kwan ekobo bra be ware ma e ma na di omanim kan pekas akese phones akese ene boyre ene anu obe penti ne mpabo obe gina so show your stomach yalla na ni achi obe rere ne bag akese a ode be dress keke
any me or better charity. We are keke. Kramange. We are keke. What are the kramange? About the emphasis and Amen. Are you me control me home and a mama videos MPA. Yes, I best say TV no than Pono in Kraman Yes. Better than Kraman Pono. Yes. About the way shrine. Amen. So be never work ya ye ya carry me the ato bam. About the way no kron when the buyer show me the agent any assemblage. Amen. Na someone and you shall come up and Amen. Then you will come and you monsieur Flacumanum. Amen. No be better what in the enemy man also. Na some monsieur way about the engine from Ghana. Amen. No mind penny for who no money can grow. Amen. Yahweh shrine. Amen. Sabe poor bet me from me number 0242 32 7172 and 02072 Kitwa biensa. Wait me afre, wait me so be adome. About the means meda o cow, Miss Row. Miss Kitwa biensa. No be a becasa no do better TV anyway. When I will pay me homework. Some fast and pam, and I'm said one yam fast and pan sanity. Yam fanco. About the women, amen. And yes, I me preach 5 minutes, me preach 20 minutes. Me sorry me dear, but one and soon first time yes, I am preaching. And you know, be I stand here, me more actually. Aha. Jenny, yes, soon near the bet me aka. And so Berna would be more teachings, no. And now, Yawadum, yes, a boa. Near to us on Fanco. Box na me bank wabuame. Sankanya mafubi na me and hey baba. Jana be hey la bala kunta hey la kunta yes. That's who I am, manager. Yes. My managing AGYEMANG. AGYEMANG. Be manage obadi ya we nshira. Amen. Pastor Bensa ya go. Yo apostle obadi ya we nshira bebrebe emfama ya wene nkyerɛkyerɛ wo de adom eye emebono titrew. Adofo asempa na ba wo nkyɛn. Bomodi ya sɛ obesom na ne titrew ni sɛ obeso dwumedi mu na pushi apostle OKOH na abrina abribia no watumi di nkwagyesɛm dwumedi a ɛden abrɛ wo. Timisro bebrebe hyɛ ne so sɛ eye nkwagyesɛ obɛsɛ wo boa dwumedi a Opeso Apostle Kon na sing ewo dwumedi mu a N1 0242327172 0242327172 0207211337 kitubi ni wa eden isa bomodin na wo hwe ne nkyerɛkyerɛ ya no wodin so dwumedi mu na oboade obɛhyira wo papa na me kai ahwɛfoɔ sɛ wɔne a ɛwɛ dwumedi wɔne wɔ central region branches ahodo bi na me di central Asebu branch living yawe Asebu branch central wɔ Asebu DA school ɛhɔ ɛna ɛwɔ wetnya frɛ 05439371 937981 saranso na ɛyɛ asenkran so Syncry and also friend 0243 248 280 043 248 280 and 0241 669 401 Saransuna Asin Daman Iswayim living yawe Asin Daman Swayim Suno yawa branch where DA Apra Road DA school no eho ene yewo they be sorry yewo Asin Daman Swayim Fred 0545 364 309 and as a central region number be all screen is to be a far Saransuna Budumburam Liberia DA school Apra Road ho ene wo branch ewo ho Saransuna living where ewutu adeukwa adeukwa no ewutu adeukwa Mercy of God school number be our central region be our screen is be on fa Saransu now be fire main WhatsApp number 0244 183399 0244 183399 ufana me ya baby awo upese branch in be baho no mo a wo de friend number be our screen so biara eni we chichi nkomo kama
sasafunu bi obema wo bi nso obema wo na won so waye den weto na mon ni yen asom odofo na me ye wi a ye de ya boafo nkrato be den ebeto aso amasa se bre no aye be obo ade nhirawo me kawo se apostle OKOH AGYEMANG ni dwumedi a wato di se NKWAGYESEM no misrawo support so dwumedi mu kito bi nso a she number no nso biom 0242327172 0207211337 som no body obeshira no wasifo say papa ya we nhira Pasa chei pasa mensa obadi ya we nhira mu nyina no nhira livia wasafo wo wiase afa na nyina na kame say ya me ne mu na betrend no ye chi asofo wo wiase ya omuni ya dos baby yan kwaye dina udibi ma asofo nyina ma so meriti mu na maye efiewura no ntino ye do obadi ya wase eti ya we nhira asofo nyina na unchia onshira asafo no nso bibiara wana wa amanone branches no nso mfengu so maye na ya momodi media no nso hunu se OKOH USA baabi a wo bia no emutwe enso no unya ofre mpanyefo a hwe US branches so a obade adom a omo platform betimi atwe won de aden abaso bi Canada Ontario ye wo ho number no screen so Italy so ye wo ho Novara Bonavale ye wo Osaranso na UK Manchester ye wo ho Germany ye wo ho Germany se oba Hamburger ye wo ho ufana ma na ndi o meche ba bia mofochia sanity kana for momo de obade adoma mo beti enka ye be advocacy pa mo support OKOH ma me ba London so ye wo ho Belgium ye wo ho Hanover ye wo ho there's a Holland, you US. Holland, so I'm not how do you English and way English and Chi, or English, a Holland. You find a mess, be Afra, baby, Mushi, or body a winch of a baby. Opo, I'm an only baby, so I be a Opesa branch, Upesa a branch, be or audio fire main was no between the wire and Aka, a international branch WhatsApp, no, a body should be Biara and my London, Manchester. Ne wana ahweso ye obi biara ye nuan me wo South Africa wana wo Gabon Equatorial Guinea ni wana wo Middle East for nyina Cote d'Ivoire for obade we nhira mo bebe ye nuan me wo Togo obade we nhira mo Nigeria for no so obade we nhira Libya wasa for no nyina ya we nhira mo mame na onye obi akoma so ade ma no asempa na to fam awie ne mum no obi biara nhwemu yie na efidie yi obi a wo mu bia twumu firi mu ansa wawu echiwadie bia wo timu bia twumu firi ansa wawu friase bo wachiwadie ho mpaye friase bo wafidie ho mpaye sina oba ade ya we no hunu se ba bia wo gira ne nye ma onu ya we ne hunu se ampa wanu ho na ade na wo mu no wani nye ho eye tibia body ne wawuram oba de ya we nsa no mfitumi apambiara mu ne ho sra mra wo so na ma fa wo do ase asem parkwa wie nsenchene ne akire sabre how bia dawo so no emfiri so ya hwem ze adi so yare na yare saba ye nsanchene wunya adwuma ye nsanchene bibi na yiye na se koto yiye ye nsanchene ya we hu mabo no onyu akoma so de emma won doba ya hwem ze adi mu na dumunti amen bye bye